pesa me na mo si na papa no fi no na no ma mo no ni ekuafo papa no fi na fi o jae oni de ma mo kiasi nti so ni dia kama no obani wi school na ya postino na abaye manajuma ya obi wa fibo na akura ne nyim ne ye bawo no uni nyoba ya mawo akura na wona na ye bawo no uni nyoba ya mawo because say akosi oyobia oni ni akosi nchi ontu Range Rover ontu Land Cruiser etu anyim obadia wo pono kwa kuba tu yem na obano owuye on say makabia che wan sere matufo o se kabicho wati o se kabicho an say ne che no ya tufu ni ahwe apasem ni puma sibre bafaje Yemamo akwaba enenso ediba akoma mu nsem dwumadie so ewo akoma 87.9 FM na mo hwa yen enso ewo Onia TV ene eye yawada ya fo yaji akonwa ekol fo omaji omakonwa ena yaw fo nso agi omakonwa obi a yewo yawada bia ene mene madofo a yenyina ye yawada fo ye chiamo ewo kwan shonko so kra ene ye warehom na suni nyina mu no ye de aseda ema nyankopon enti ye chia obi a ene ye nchia shonko so ekoma achechefo nyina efi basic level e de copy university enra ye nyankrato shonko de bi fi KN University professors ni lectures na mo na mo hwa yen na mutie yen no ene ye chiamo ewo kwan shonko so kra eye mo nchechre ena yenumu bi yedru baby a yedu intene achechefo nyina people teacher for train teacher for ene omama kenyina ye chiamo ewo kwan shonko eso eye akoma mu nsem dwumedie ena yede ebremo ansa na yebekọ ye topic ne so no ene ye nkoma ye ne mo ebebo no de bia da ye ba ye de futusem bi ebremo ene ye futusem ne se ehum betu asochi bebo ohaw nya dwindwin beba da obekwa mayen da obedi mayen voice not to room na so de pese ye kenyina ne say abrabo mu ehum ehum betu asochi ebebo abrabo no enkototin ti se senia nka wo peno no na senia siti bia no se ehum ni tu na sa asochi ne bo a ema ore enho enka se nyankopon apaw we yi nani efri wo so dia wo dia wo dia obetimi aye no ye ne jai dia aka no efema nyankopon na me se mrepem no ehum na etu no ene asochi na ebo no ebeye din ntende me nua no ma mo nam haw bi mo nam usu na mo di muti epempem enya mo nko na mo nam sa ha onye say there is nothing in this world that ebi entu obi da dia ufemu no obi afem we frim ene odi adanse enti won so ubetimi afem no esa yakopon amasa ehum no ene asoche no aba wo so no gina pintin na mrepemu wo de wa brabo no hum ene asoche na eboye no ebedi adanse e de ahye obi so enkran ene wei ene ye futusem a ye de ebrom ye se ene ye warehom pa na so ni nyina mu no adom bi di adom ye ya betina he de edwuma no ye beye pa ye wie ni ye bekwa akosu akira na yakwa akosu ewa akire ene ye feedback na ye de ebrom se ni America no e ya arehosem etiefo ene ya hwefo ye nyina maboa ye na so ye mmoa no de onyankopon pe ena oye de onyankopon epe ena oye yen de na nka ye nim se ye boa ye nua ba ma bi na nka wenya na hoden na wenya ne nkwa biem na se nka onya hoden a na waba na ye nyina ye de aseda eni kabia e de akwa nyankopon na nso se ne ye ka no ehum ni betu asoche ne bebo enso da ewrade ebeko amaye oba tan a woni wadu biase a oba bema 26 years Ignatius obetena ha besu kire yen se yamboa no na nka onya ne nkwa no fofie anto ata enra enwumre ye nua bema no wada ne bonkum so enti streaming pa cha obema ye hu ye nua bema ya ye kana sami na
adofo bua mo de bua yen sanka yem bua ye nua be me ye nua be ma no e na edaso no na otwem yensam waani e na yeso ni mu deshe ye ni free new adubiase e de ne ba ye se wenya cancer of the eye na edidi akona hrawa mu nanso yenya assurance every doctors ho say yenye skade boa na omo betimi asane yare na emse na niama no edrechi nti yenua be ma no a doctor for ye kakra no omo betimi nanso yenua no entimi an survive nti yare akosem a ye de hye ye dwumedie no ase eno no mo boa ye me agigi iska ye presentation I think last week kra ena ni nua ba ebeje ye last 2 weeks okay last 2 weeks ena ye donation ne de man ni nua no so mo fa nko na doctors no ensha se na kakakra bebe bia no na ye de toa so ediko na anye ye presentation na ye no ena show no ye nua ba ma no 26 years ena o ye sports person no o hye ni jersey a odina pitch so na yare nti ena ma ye nua na iti so bia sebio wagba akokra bi pa yesu soya no wasoya yiyare ubọ mpaya no wasre nyankopon se o ma yare huhu yare din bia untimi enso ano empo se ba na sika ohwa a nanka animu na nanka yetu ho anamo we na sika ni fie nti eche ebedum ye nimu mosomo boa yen nanso entimi engina ye bekwa homa no so na ye ni nua be ma akodi nkomo no abekire ye mu bibi kakra bi ye mu nso amokwa akra edan ne siye ene dan na ebaye ye nya ni nua na ye ne mo ebetoa sa enkomo iso wei ene yare hosem a ene ye didi show na se minim sa bre o maame enso no egugem osu esan say ne ba 26 years a onim senka obekọ no abegina yie no abehwe abusua no ne ba no entimi anko senia maame no esipe nti owo me a wutie yen e woni adubias minim se sabre mu hwe yen sabre mu tie yen bebi a wo bia production management panel members eni mia eni adofo a omunya odo se ye boa wo ben omunyina sei chechiwore wate chechiwore ehum natu asoche na ebo nanso eye den a storm no nyame be kasa ama abotoyem aba ya kan wie no ye kan wie ye konkon ho ye di we konkon ho ansa na ye benya ni nua be ma Benedict na ye ni ne di enkomo no enne ya sema ye beka no e ya asasesem enne wo ye papa wo ye maame na se wo tie ye na se wo nye wela ye srew munya we why munya we se be ya se mu free mu a ebusuafo amfa mo japade na momma edi mu breso enti no ye bekwa homa no so na ye ne Benedict owusu jemfi akodi enkomo Benedict eye Ignatius awe free me ni nua panyi Benedict ye ma oyako na me da wasi yo we de ye mbisa so ho to sen but ye nim sa ade achemu ide apomu yara nyame adom yo ye ma me nso sen na pomu esitie nyame adom se ba ye na yi di manu ba yakoko na ma sisi de ye ma otini ekedani esenemu ye de nyame ase mo nso so ni mo maye na eya yo ye mo nkomo mo ba ye no mo de betu ye nim se ye nua be me ehia mboa e ma adofo ahwefo eboa ye last time na ye this ye donation no mo ka se owa akra a oje ayarehwe me pa chawo e ho na sare husemi esiye na mo ye kra kodu stage ben asana ye nua be me order ne bonkum so yo me da wase e da telefon so ase bra tifo eboa ye sitasemino na wose doctor na owo confirmation refer you to Accra hospital be friend Sudan Ghana Medical Center by nam na holding in doctor no sen kombe injection treatment energy and some more are refer you but unfortunately a day before a medical appointment no a day 26 July on the 24th and oncology department energy and now the machine as to call strike
June, July. Yeah, the whole July. Sorry. June. Me that say. 21st June, I'm call strike. I don't think 26 now you do one. And I'm saying more strike. Now you need option. So you call doctor, UMC doctor. That will confirm not to say that the only fair you to medical, so the hospital now a crowd because now you need time of strike. No, maybe using into on my letter. Am I the call? Children Ghana Medical Hospital Accra East Legon. We do honor almost share no. And I'm a catcher yourself. Cancer treatment, no. In treatment is very aggressive kakra. Okay. But the most share now who are doing not cast and cast more stuff. I heard bring on the money because it's working. Because I say my home no all from. And when I do so some of the money do not know thing. Into that now most are letter my so when some family back to Confanoche, no much Confanoche for the Omo. Now let's say that another doctor say Accra for let's say your Omo family to supportive care unit. Now Omo empty things in the Accra. Mwama na ho de ntu nimra. So your bayanka obetumi awe stand cancer aduro no treatment no aduro no. Eti yɛde ba ji hɔ no ɛna ɔmo nso ɛyɛ sɛ doctor na ɛnam sɛ ntumi nidi for the past almost month na mo to nko na ɔnom because of na cancer mo na kɔ se ma ne numu nyinaa yɛ kuro ɛna ntumi yɛ sadeɛ nti ɔmo yɛ ne sɛ sadeɛ nka ɔmo ɛbɛyɛ surgery wɔ ne nso na nka ɔmo de tube atum na nka yam emigrant ya masse ediane ya blende film ho na ma no edi afani film ko ndem tele be ya nke de ko ndem nke we bia na ho de bi ku aba nti ma ye be se mo bu ki appointment ma ye no mo ye se me be na ho de no be ba no ye mfa ni nko hospital e ben ye nso ye ni edi ase government hospital nti ye de no ko ni edi ase government hospital na doctor sa se de nsi e si ni so Namia the Mosha said this is not as a response from the Kakra. By still na into me. Okay. As a Honokana more to the own view. Oh. It is from some of the call near the Gazi government hospital and do is seen so no. ABC and Bra Ofumono. Let the name from Yelida. It's not the doctor and say no will be a dream of fat in shooting. And man, Tina said, "Bring Nana a sustaining Kaka." Mr. Andra, the corn in Kenya, Mino Echo Bomb Pie and Tima Quasari and there. No, I saw them one almost friend. Say, him is so. Yes, got a more oxygen. So, in Akoma, Meko, no hospital, and was after me, said, Mahim in Axis. Oh, never say, you're free. We're free. We de ye nyina ye se ye nyina ye nyako ye nyina ye nkafra ya rehosem abranti a wesiso anka o beboa amebusua epeja na bibi sei ababeto nti we de ye ntwemo kasa tintin bebre de ye kan se nyakopon onhyem nyina den na onkyekye mo re na titru ye maame no se irade enhye ne den emaye na ebrepem ye gidi sese ye mre ne ade ni dru nso a wo be ma ye nyina ya so atenti nyame enka mo why yo me ba tell me tell Benedict me ma me bayi da nti aga ka me ye fe no ya sedo sedo nti ana nam se wa bre nti ye mpese obeda hwache nti ye biso toa apẹ kwa de nta so a ye bisi mo ana me fa ko na we so da adofo nyina se in fact the adofo na adofo ni mpo anka ye ntuni mpo nta ne nko akra ono adofo emua e sa se na me na me gbo ho kan nyina so adofo beboa ye no e ma me so ko mu ha me ma ye pia na me yi kafra ye sen kafra wo so wa bre de nua be ya ma nua na wa ye no nyame sha wati yo enso mi nyame sha do fo bi asibi anyame enso na na mu emaye enti so do ade no se mre ne so ana wato ye nkra nso why yo mate no mate yo ye da se yo nsi no mate
enti eye Benedict Jemfi ena yene no edi nkomo eye Ignatius ni nua be ma panyi ono ena na o ka no cheche ni oboa ni nua kakra wo hospital hwemu a ekopem se na afedi ade na no ayedin ena mo de bedan yen ena yahwefo ene etiefo nso modom yen na nso se ni osika yen no na chese ono ana hoodin na akofom ene se enra de ya odi efri mu nti mo amoboa ye nyina na se wa mpo na nka wo pepesa wo boa na nso na hoodin ni ho na ode mpaibo eta ye chiri no mu nyina nyame enhya mu nyina yeda obi ase omo ma hyehyɛ dwumadie ema yede ebremo edwada ekopim efiade bia eye nana bila kantanka Madam Faustina Derry Spartus Kojosa akode o hweyen ewo Facebook TikTok ena YouTube eye Beluchi ena Nana Yaw ena omo streaming room ho ni nyina ye panel members ene omo ewa ha eye Reverend Sia Apai Life ye manakwa aba enche bia ye bekọ no hominim se ne ye besre anase ye besu a ye nim de ye ho enne kra wo de mase ena ye maame Queen Sabi Debra enra mante ne nka enne nso monte ne nka enya bibia o maame epanyi efrimu enra ene nne ene busua ne hyehyɛ se nne ne ye na awotweda no enti na wo se ono so aye oba apanyi a wo fie no oboa emi yedi na awotweda no ho tutu ye nyina enti na enra mante ne nka nne ene yedi na awotweda no enti ye maame Queen ene so ntimi e maame ka yen sai san se ono nso ade ato ne ni kese pa o maame panyi eda foma ene yedi ne na awotweda enti Queen bebi a wo bia ye ma wo ne abusua ne nyina so hyeden na menim se yie da no so dru ho no ma ye nyina ye beba ba bejawo se ne awodo ye no ye nso ye do nti Awurade mboa na awotweda no enko jojo ye wo Peggy enso ewa ha na ye wo Papa J enso ewa ha no se Reverend Sia Apai Life ene ya nhyasie yie ya nhyasie yie bacho bokode oh no shaking the road is shaking. The road and then the road is shaking. The road is shaking. Road is shaking so e ka brabo no ho. Ze di nyame pe no. Okay. Ana oye. Bible say ade bia e wone bra Awurade ahye e di ato ho. Okay. Awia e wone bre. Ensu to bre e wone bre. Ade kye e wone bre. Owuo e wone bre. Tino sabra no so a obi antime nya ho hwe. Okay. The Awurade pe no. Na oye. Okay. Nti maame oba tan ne abusua no so kakra be na obeka de akyekyere omore. Oh, the am person me kana say on say de bia na ye ka say Yankopon na de ma. Ono ana egie. Yam pai bo nyina na say Awurade nhye abusua na den. Okay. Na de aka ekyire bia no Awurade mfa no mo. Because the edu no edu sikasem. Edu nkofo a also muso mu no mutimi boa. Ma yie no etimi gina. Nti yesre Awurade say de aka bia no Awurade mfa no mo. Awurade mfa ndo mo. Bagi Aunty B. Ya nhyasie yie so ye bekoye nim. Obeye ne de. Obeye ne de. Ne nyina eka abrabọ no ho bi. Okay. Ignatius Nyankopon fa ne kra ensie. Amen. Na no yenua yi ba ha yi. Na wo hwe ne picture. Ene de yare ama na gija. Bibia na otia na oso ti. Na metie. Na yeso no mumpo yarefo ase eye ne se ne nua ne de ne bebo fam. Na wayiri ne nua den. Oh. Aunty B malaria kra chewa. Hwe se de wo honam si ye wo yafa. Na enu wen didi na sa wonum aduro na wo honam be ye wo basa sa enu malaria no. How more cancer aduro? Obede de mortar no. Obeye den. Any sheka, who are we to even question God? Ono a nenim ne ye na wo ye maye. Ye best say Nyankopon emma obia wo kɔ ne krechi baby pa na onna na ye ne atiasefo so ayaka no ommo ye ho ban na omma ye yekoduru honhom. Ignatius maame abrewa nyame wonka ho wate nyame omma wo ahoɔdene ewo mu se eyade enu nti na ebidi Ignatius enim enu nti na obi so Ignatius echi se ena Ignatius ni wo a wona waka no fa won kyekere wo were eya
9 months akwantu kranti bi enye better saa o na obewu ba tete na 26 years but aye ya o obata nyankopon wonka ho na oma wa ho odene eno ana ye betimi asre ede ama ye maami ye ka chom se dwumadie eba so adwoada ekopim efiada 12:30 ekopim no miensa ewo Akoma 87.9 na Onia TV nso started from 12:30 wa about 2:30 na omeyi efri ho ede amayen ye number a wo asem wo how wo pesa uni yen edi hu komo na uni yen ebeche 0530507849 0530507849 your WhatsApp number 0246766060 Friday na uni yen endi enkomo na fa wasem bra na yensua die ewom enne yesi yebeka asase ho asem dwumadie asase ho asem eba so pa na ni nyina obehwem na bia eja no ana maame no sabi oti ase no wanye will bia amfa anto ho no enti obefri mu no na ebusua ni etutu ntema na ebusua ya hye ye ntade akese ni ene ebia yire no ene ema no epre ejapade ehu ene yebesua de efi asem a ye ba bekan emu na se wutie yen na wunya nya bi na wo ejapade bi wo ho se ya asase se ye dan a na wetu ho na mo na ne ye wa ye will o ye oba so aye will nye de bia be ma na ebe weja eyire ne ma ade o ye oba na so wejapade bi a wo so ye will wo de on fama ukunu no kra wo de ye ne fama wo ma why aha na ufiri mu a wechi anye basa eno ne nkomo a ewie ye bebo enti wunya mfre wo nua bi se onfa ne fidie no enfa nto Akoma anase onua afre no wo so onfa nto ho ene ya nhase ye ntimi nya nkoka fufuo no ho asem kra kyerese yesu an ye be din akodi fufuo nanso ye be di fufuo nara fufuo party ne ye den ye be di fufuo no enti ye be ka fufuo party no so ho enkomo kakra papa J Aunty B anope mu so di sa yeah boy in the case no case be area was simple because we share sad time and onyare na they compare yare ne boy na who vast difference to say wasisa prekope and nyame hwa obre no say nyame hwa obre nti so to ne safe na obeje na home nyame fa ne kransie yi edi yenyaa anka yebetimi agene nkwa nso nyame ne nim ne ye na we nyame fa ne kransie na yenka chebusu ne se nyame enjeche omore yebetimi aka no de yebetimi aka no na mpa de yebetimi aka ne se nyankopon na oncheche ebusua no ewe na ansa na enne ye guest no aba betina se no na ye ka kire mo se nyame ya aduma 10th of August eye memenda ye Akoma FM fufu party we eye de toso miensa edwuma mpanyimfo ahyehye ho a ye de ebremo ebeba so ewo Kumase Askwa ye office nchen ya municipal assembly enimu hwa na ye sa dwumadie enti se wutie yen na opesa obabia ye nton fufuo no ye nton hwe ye se de ohia ne apotoyo wa wo de beba se obesua se ode be hye wachi se ode be hye wontumam eno wa na ohia na odi aba na oba bedi ufufuo oma jipini sabre ya ye kase omo ba be kan ye ho ama ya wo fufuo no ne ya serve ye numbers of listeners amutie ye na mo hwe ye no eye Betty's Kitchen owo Kumase Askwa Freeman Junction wa no wo Stay Bright Chop Bar owo Adwe Nkwanta de Chemso Sisi Chop Bar owo Tano so oba fo wa Chop Bar ono so wo de Chemso na Confidence Eating Place ono so ewo Dakodwom so opesa obeka ho na wo so ye aduane ni bi ede ma ye na wo betimi afre ye number C 0209119900 na wabeka Chop Bar fo yi ho a omba be ye aduane ede ama yen opesa wo boa yen ewa akwani asabia so a na mabobɔ na ma na miasumre fi mi ankasa so me na ma me papa wo ya anwa mo kra na de to so ma me kra me di kobi enye de say wa polish no ho na ye friend tilapia no kobi ankasa eti so opesa obre ye kobi ni ye kobi nkwan a ye sew eno so akwanya ewo ho opesa obre ya ponche na ntwie odwan banche bodie tilapia ankasa tilapia and the catfish e bukro mu be bia
ye catfish etu be so bra ye no be fresh ones ni bi ne de ye nkwan a eno so akwanya e wo ho bibi biara ye de ye nkwan e ma ne ye yie bia nso ye sere omondom emboa ye maame mahemafo amu wadwom adwene hema beef hema kobi hema yi bode hema banche hema agogofo afi bia mo boa ye bode no afi nso ye dan mo boa ye na nyame ya adoma 10th of August ye fufu party no emra so na ye nyina ye ndi ye nkambom sada na nso e na Akoma FM ye ba ye nya 5 years ye ka se ye nya 5 years aya na nkofo se ye boa esanse ye din no ajibe bia nti omo ka se ye ba ya cha aha ye ba ye 5 years mu a e na ye we nti sada no na ye di ye 5th anniversary na ye di fufuo enso e de aka ho nti wo pesa oboa ye na sponsor ye na for your number ibiom 0209119090 na ebeka ye sponsors no so far oma beka ho a omo ye sponsors ye midimafo herbal clinic Dr. Time da so Mira palm nut paste Mira tomato paste and a Mira agushi mix omo so sponsor ye Obibini Blackman Company Limited Mab Delicacies omo so oma ye enkate a ya nyam ye ye egu container mu na employee enkate bi ko hono ma akoto na de ye nkwan a na untimi mfa nkwan no kra nkanwa no we die Mab Delicacies o ma ye ni yie nti wo to na de ye nkwan a esofo ma ebepai Dedal seasoning powder omonso asoyas na omsi taste day inside ampa lip tomato paste and a lazy tomato paste e company baako omu product na ye mienu nti wo kodwa so a de wo ho bia say lip tomato paste and a lazy tomato paste no woto ana so de akoye waduane St. Ben Jewelry omo Afro Kwanta Live Long Nutrition and Diet Clinic omonso asoyas and a Traffic Studios and a Ghana Tourism Authority omonso eka ye sponsors no eho na ye de Akoma FM fufu party no ye de ebremu enti edru ho no ma ye behwe mu nyina manim na maba na ye baba abedi fufu enti ye mbra studio na ye ne ye papa ode na sam abeto ye nim no ye ne no enkodi enkomo eja ma ha o eja mpacho mi akra ma ante woni pacho pacho ho ye de ana asam no ho adwenwen nko nti ama voice akofom there bi we dey ye mo nkomo nti se be ya o mu tie no ebetinti wadaro ma no ama on so akosoro kakra mai yo pacho ye fra o say na ufi hin na abeto ayen Mr. Pia. Mr. Pia okay na ufi hin na abeto ayen pacho say Masia hinsan he ya atonso ahinsan kwan so yo ene haboko wadaro ma wona wonam na masam papa asase passion papa asase bi na nipa bi akotansa so bi akotansa so na since akotansa no eja me na me de ma na sa ma me ekunafo ama na ho adwen ko de aka bebi na omokotansa papa nyia no da etonton sa asase no omo anfa kwa baba so anton because wanye well papa na anye well kaso obeye wanye ti omo owu ya no mo fa ho kotonto asase ma omo mtete asase so ti yen ma me ni minyan obi nya hwe skaba kokko nvi asase so nti ye fa lawyer bi kura fa lawyer en lawyer ni di ansa o de ka wanse pacho nti ade ko court ni ade no na ko iskasem kakra ni etwesan se iskasem ti entibe ti amami nyana mo waka ni no maka no omo se omo de omo tipi ni check ba iskasem ti baka se na me mi me nya so so me bra mo che me ti am be se me de me ti so mo apata me mo asase so mo ntwe bi fufu okra e de mpata na me hia so mo ti mpata me a me ke che ni mo ti asase so na ti oni na ma de masa me dam se be a me ka bi amami yo na o se asase no wo henifa ahema kokoben but asase ne kese ye be sen 52 acres 52 acres enya asase ketwa ade na papa mpacho no ye de adwuma mpacho no ye poultry farm okay also no poultry farm also enti time na omo ton asase ne omo tisu sese ya no na ye poultry farm asase ya na o papa jai poultry farm ne ye enti be ya asase ya ntama na eda ho na otiasin chenu ojaye but no omubu yini structures okay ti owu ye na ni an ko bu structures na ti ono
I say crew, say I say crew, or what quite not to first not just an approach from the was stretches near he. See a modi bracket into see a man probably better than Oh, papa, I cannot sympathize if anything. Mr. Apia, a dear Apia. Mr. Apia. Okay, time now your poultry farm or not poultry farm, the DB daso. I can be able to say I'm paying my cocobina, poultry farm be or home, maybe a trim. Nay, then at the Pie Poultry Farm. At the Pie Poultry Farm. Or your poultry farm for in fear to do saying. Oh, yeah, most 16 to 17 years. Okay. No jai. No jai. Okay. Time now obe free mono. Now we jai poultry farm no. Time no jai. No we jai. Okay. It's not assassinate the hosa. Na mo te hin. Ne wan inside. Na mo te hin. Sai no papa ni nyina. There be papa dey askwa, out askwa. Na papa ne te askwa. Na sas ne wo ahema kokobin. Okay. Na time na o papa ebe free no. Oyare no free mu ana eden na odi free mu. Oyare da ho. I will see ni nuanu bi afa akiri akwakoton. Eden nti na wo hwe se o papa nuanu be fa akiri akoton na sas abra na emma na mo ho. Just say oyare. No more hanya na ofemu free. Oyare eda ho cheye. But say da oba busumbe miensa. Me pacho na ni fie na kwa animu. Be say onya 87. 87. Okay. Na anyebia papa no mu di nkomo se asase na ye busua asase. But ono ne kwaje ya na oye poultry farm e wo so. Oka bibi kire mu. Se wo maame ana wo ebai oka bibi kire mu sa. Oh, so no one the dinska a toy. Go home to Pukura. No, the man. And then Nini Abad. So I carry you. Okay. On the bus as a man to Chiang can be a BPA. Your Momoka says to Kura. Or bet me at the assassin. That I'm then too cool. Then too cool. And here too cool, no jai. Uncle Jai. Was a too Kura. Nsem boa no mo ni ai saint na na edos. Okay. See I say to close ya no jai. Okay. Enti time now yare ye no. Na oda ho ba ebusumi mienu ana woken. Na ho amu na na ehwe no. Ho amu na na ete ne nchen ya mo hwe no. Mo fa na ofa se fo bi. Ba ko efe no wura. Ba ko se efe na da akwa. Sa 90 million na no mo head. Na mo we na na o ma me so we. Na oh bet me na mo baby him pacho me to go kakra ko Nigeria oko Nigeria into that time na papa yare na wu ni Ghana okay na osumo ye miensa into unu anu mienu na aka no we mema mienu na oba ba ko aka baby na maka miensa into se na wo Nigeria be ma ba ko na nkasa bi oni papa yare wo so okotena ne nche na ono so wem no ejuma wo goye na onya time. It's no nya time and stand papa no ho. Ya mo ko hero. No mo ko hero. No maami eja ya ware ana. Debi no mo nja. Ba no mo te ayi aswa. Ye wan sai na papa ti aswa. E no no ti aswa. Nti na maami no nuanom ne ba behwe no. Ba no mo ntsana ne nchen enhwe no say ye kunu ne ye papa e yare nti ye betena ne nchen. Yeah, because to nante mi no hwe no. No papa no ye ni bibia no ntibi. Anti no mo hwe ne ye ni bibia kopin so wi. Okay. Na wosi hwan mo na eton sa asase no e de ma omo te so sese ya no. Ni nuanu mienu. Na e de nkomo no mo ne eyire no because say o papa ne o maame ne nja ya ware. Na say papa efiri mu a na ebusua ne koton asase a nkomodie bi nkitahodie bi e baaye. Ana de mo te ya ne so makoton asase no. Nkitahodie bi a me. Ya ti ya so makoton asase. Oh, I feel more tonton no say I or tiasen or no ka se oni ho a omo tonton asase so bi bia ni anyway ya dance je say o ka asase no chiro aha enti wo papa no ka che ni nuano mo say according to ni o say wo wafa no mo no e say wo papa tiase no o ka che omo say so oni ho a omo enuano no enton asase no omo ntiti asase no me so na me ko ho me ko go sra no oko han oko sra no na se na osu ni nyale e dam finagia ba samba na me ko kene se de metia nti me ko e no say on go see atukuru to on ko obetiti ti mu na be di be 1 year me meti se so yale be afi
It's your career, bear fin, I mean, it is a so young. So no quack, I say, I took you to no other tit. Jimmy Kwame, imagine, say, when the nanny woo weird year, it was all kind of none in about Queen Fana Maggie. No, and she. Wono wuku na me tiase hom se na bi be wo papa ne ka so betiti ana me hwe ni nua ni mu na ni mu enya pa because ni ya bi o na ko se papa ko betiti o titi e be de ni nya ye fi nya asase ni nti me hwe ni nua ni mu na ni mu nya papa ba me ti me se papa ni wo no me ma nya me si de bi papa e wo de nya ono an kra 80 something years nya ni kra wo me because so many blood here well mu wia na mle bi sat na kwa buchi utu kwa buchi be bu su se ko chei ono ta tu kwa buchi ti ono no mu no mu wia no de na bonsa na fum to so tunto ne ka ba mienu koton nsika ofio na ti ma ni nua ba bi ekua de fo na na die no mo yes ade nti ma dem sat na ma meti ase na pa cha se ni nua ba na die na mani sent won fa nche no na ni nua mienu die odum ko gu mfie miensa obi yes ai no nsa mema so ya so na sen ti no mo man fie o ti ma me wu no na o ka se obe wu no na o ka se on pe man sent won ni nua no kamo no ni nua mema ni kamo to ni na ba ko ye fa meje ni baba ko ge betin fie o no one pepper fie o pepper fie o ni ade o ni fe no ablajiman e wa skwa ho no wa skwa na ma ameje timi we fie o na ameje ba wo na ma o timi we fie da papa nko aso mo nsin fie da because of say no ma be wi nti de yen fa no nsuo ne yen bra asase so asem a ye ka ne sese ye ba cho ba se mu se konkofo mu ya konfo dada ino mutimi tunton sasa sincha mediwe na bisho mi ko papa no de bia na oka tenduam no ya konfu na ne omo ya krofo do be wi asase ne de ne se na o papa na nim so de nwa no betimi awia no eze edan so oja squad dan ne sasa interest ni da bi oja na ebi wa akra ne na o matunton ni na mo papa wo dan bebre sa na de na mo ti ahensan say you see bia ba yin nti no ye mo amfie wa ahensan okay okay ngo sango jia nti we na mutimu de ye dada fie osima am wa ahensan nti ho na wo nua no miesa na amaka no moti sese ba ko de ono osini fie penine sine fie nti wo nua ba na moti ahensan ho no sese ya okay na time na sansem we nyina ekoso no na o maame we na o maame ti aware ase na one na kasa ka abo na ho na nkomo ne wo no ho na nkomo ne wo no enkika no nko ho ka ji sa kwa aja ko bibia first pa no ye close pa ko di bia danu pepes bibia de man ha be de ne se ya kasa ka habenti odu ko ko ni kum kekus bia wan ka papa ni ayo o maame aha enti na ware ni chuchu wo yes wo ntina e ma ni nyan ko a wo tim fa ho yes ani ma the first pa ni dia ko mutime ni enti time na o papa free mu no o maame anye kuna okay oye no bet wa ono maame akontuma no so mpenchinchen no ye nsem fa ne for die o za den so ba ku bi o a ni panyi wo ma so nya mo ye sei o ni simple kuna no no maame do ni simple oye ebusuafo ne gini tum so na ye kunani ebusuafo ne gini tum ma o tena yi ase so kunani a o te yi ase e ko mo so esi a santia chimo so na mba befi okay ebusuafo no mo ho ebusuapanyi na ho se o meja danse so anfanse bi amase meja oba na se oba bi wale menini ntse okay nti when tun sengu so we jai o maame ba na ware no mu de na twitwitwi wo okay yo enti o papa enuano mienu ya omo ton asase no omo ton ye no mo enya ho adodode bia endi that time no na pacho na wonfie be yesen e na afei na wo pese wo prayer say omo tisi sesei no o so omo hu se wo e na oye owner of nsase no okay na msadi na me abrantie na France mo be almost be 35 years more nti na me ni ya satan ni na o Nigeria ho me nua be ma no na me nua ba na mo na ba omo ye mpanyinfo sin wa na se na ye panyin me to so miensa na na ye ka echi de bikitwa na ka e free mu no okay
oba no di mechi me to so mi ensa okay nti abe sa na mi ni ha sa me o ade ankomo ka be force o mutimi nye sa ha me ndam ni ya because dan dia mi edwuma bi o Nigeria e hia me na patros na ye den na mi Nigeria edwuma bi o Nigeria na edwuma ni hia on ha nti mi ntimi meta Ghana e chere edwuma ni e basa na obai okay ba so ma o ma ye de o mpa na awie sani na edwuma ni hia o Nigeria de ha so asase so hia obi o eja say ahun che say me say me nya penye no because of lawyer sema kwaji scanning adinti o so oni wonyan bibi kakanti say me na ehia me de me nyi chi nyu aba so awie bi akaka na this kasem bedu ebi dey say fa lawyer na lawyer to demand this ka nti say very difficult for her no so needs ya hodin na me so mo chere pa no say ni kun ne ma no oni ni kun nti obi but o hwe ne ma no a no diska fi Canada the brand oni onya kakra me je me nya bi kura che ma me je me nya bre o sister ni nya kakra fi ni kunu wo ha e na wo de wo nya bi fi ba ya me tifie me ka akwa bi asesi fi o me peska ye me nya ska pa nya ska nya eja we ni die mu eni die mpa na me bi sa o sa asem pacho wo ma ana wo yere wo ma me o baba akọ okay ono ni ha o abuchi ene se ono so de kakra beba de bi yen se na me ntem ho nhwe nti ni wa ha me anyo mo na get ija won se ni mama chia me tin show ha nti e ba ono ze me ni close e bi a relation bi a e bi a best ni sketi ama ho che me ho che ene eja ko pacha wo wa yi hwewe abe bo mu nsem edin no kre na ye kan ye asochi bebo ehun betu na eja sabre ye be pass asini so na wo na oba ni ntemu asem no is there not a way a wo be ma ebusuan aboa na mosiesie wo na oba ni ntemu say wa de me say here ni baby go abo oni ma me e wo ko Holland ko me me omo Holland oni ni ma me no so na ni ma me nya kwa ko no be fa nti ni omo de me ma to ma dweku a se woni ba bia wo ba bia ni obi nya wo so je say ba ko no so ni ye bia je ma no bo mkaka na oni obi na wo ho na yeso ono so aye de ntemu ska se bi ayi bi ba ni ntemtem se no nko ko abi nti sa ye nko a nti ama me ni abre nti da ma me ji asem no e ba se asase mo mte so se even kura no se even me nka so mu nchiafo kura o mu pesika bi mfa batam nti sa je eja ye baba no ho no na me pacho we ni die mu ara ebusuem obi ebusuam panyi wo ho sabio obi a nanim ye nyam ebi bewo ebusuam wo ba ye ya opese wo san kwa asase ne hu bio na nka omo amote so no de won kwaje hwe omo ma kakra na wo so sabia ho kira wo mu no wo ho nto no wo de akọ wo ebusuam panyi ho panyi bia nanim wo nyam wo ebusuam ni mu se wo wafanom ade omo ye ye ni o so se wo ho kire wo nti ya mwa wo pacho wetu sa na mo pacho ne mutu but obi wo ho sa mo betimi akohu na obetimi edi ani mu ame yakọ so mo motisu sese ye na ya fra mo motiti asase ne so bi o mo so mo wo pepesa e che so mo ta asase no na ujiri asase no manto motoy but illegal way no the toy ade na ye illegal way ye na kuna fo no na se ya ko ojiri ni ma bibia na obiya ma fasem papa no fi busuye je obusuya obemum bi nyamu nuanom na mo beton ma kunafo ne ma no omo de omo nya hwe eja na wonji ndi sesabi o papa nso ya obi ewo ni mu eni nti na ono obefim no ana say ni nuanom no omo sa right of ownership over asase na okachom so ofimu a omo nton because ye ka se usina ono dada ni ma omo ntam na nye twitwitwiri wo ho oso wa agege Nigeria sa time did say agege time no it's now so wa agege it's na obia nte papa ho a oyare da ho no kra no sabio minim se be ma de oda ho a ne mamema ene dada no eba west kra me papa da ho no ma metimi akoye papa ho esesi papa ho but emma no na muni ne nchen ne wa fa ase no ene wo ne nchen o mo hwe na nti wonji ni se eya obi
ene ma papa ka say ne saase e da 52 acres yi ebusua ne mfa because of you say ebusua no na oyare ye no ebusua ne hwe no onye enye no kredi ni nua no mboa enye no kre say oni ho a ni nua no montonton omboa na enuanom na omotonton pa cha omo we sese omna aka baby eni asem ne ka ba ye den say wo fa no so na efiri mu yi one thing say na otwantro bi me de ko tunfu why the twantro ba ko no e fe amaje ono so ewu onso ewu say ewu fu so nkasa o ma say otunfu na ma okohun na man say onye na ewu di o wetimi atonton so otunfu nka bia nkire no do te sa say otwa santro no ko top poison DDT no top hand no kan to ko mu kromo kwaye no ko wuto oji enti odi nidi ti ni pano no ye ne we de obi ko ne ko no bush milem o de pano ni bo nidi ti so no di wuye se de enti se no so se otunfo ahia no be che no o transfer for him so so se do abe ya o se o de no de yen fancy ho che se ho no de ntam kese ni entum kokko tunfo ne ntam kese nti o de yen fan no ne hu kan no ina ma akwa nti on de ono ade ko di no ho akoye no ho sa but ba ko ne de ono aye ono afiri mu no owuye na wo fa ne ma eni ho wo fa na o moton sasi ne ma we ne ma ho se o ko mo na akwa kase brothers we de wo papa ne tom papa sasi nti mo so kakra mu nyaaye no komo ma kakra mpacho omo ma ho baby adentia mpacho ni omo ma adentia busia se mi nua ba na akoye sa ni ma nya akobi se omo se komo mo omo kwan bi omo kwan bi za omo se omo niska omo so edi mo se so ne papa ska odiji ya oye na Japanese kakra odi ye Akoma o so mi nua ba na koye omo ga che se edi omo ni mo bi omo ti bi abo so from kwa nya de ya se busia no so atomo pa hwi so busia no papa je Japanese busia ntonton bi a omo so busia penny count wo hye busia penny hye o count a omo ntonton se Japanese ni bi a on scan bi akodi busia fo no o de ye mfa ma me assassin so je me ni sa ene efie no omo ton na squad no o so eni die no so achi onto eni die chi me patch se me ne yo to ene twuma so on pata me ite se empata be na mpacho wo pe okay mpata die assassin so die me die see assassin about 2 billion one plot ba ku bi ya 2 billion yo pa kwa himba ko bi no na ku bi sem se ha assassin me wi assassin no o e to assassin one plot say o yo make catch o say because me ma me kura ne ba ni nua ba na okogi bi 1.5 o ma me kura bi so akogi assassin hu skedi no ye friend wa bi no a o friend hu ya obewia pacho ye friend ya obewia o friend hu ya wapia na o ma me kura e ba create me didi assassin so na de na wo ntimi didi assassin so bi se no ne me ma me ko ye fa lawyer bi na mo ko ye latest administration no didn't count until o call assassins or the latest administration ko say me ma me ama no the city authority to me say on family a magistrate was that ma me mo hwe na ma me ni mo hwe na ma me phone so kakra o ye say on e call lawyer no me yes ade no ebu mu no say o ma ne yi na tun kata wo ono no furniture no because Jesus can na was and so ma me so edi wa bro if you as na man ko no why dey no so dey satun kata lawyer ni wie no kasa ka ma me jinkita na am say nya hwe o so ma me kra nti na papa ware me nu no ware me nu ne kra nua ba anye sa de akọ Jesus ka no o ma me kra nua eba emu wa e na no kra etimi edidi asase na wa wo ye ba no ntimi na me ye ya no say na ye o ya no me ntama ono enko diska ma me ho nkyere me na me nya hwe me nya kapesi kapre e wa asase so na wo hu no ware bi no wo hu no say bia ono so kakra okoji ono so ma kakra me hu ama me kura say you sit o twua for ba nti oyede sueni pa nti me ko fie ko me na me nim ho che me aka be 1 kilometer away e bi say we dey do blawe jonyo
o criminal pa o je be no nam se ma me kura nyaba o se de bi onye o je na area o no mi so onye ah no fa machu o se no isi enti won ti me nko no ho so ma bi kakra ni enti o ko ha do de me o ya hwe me you say enti ye nze o me ye say sadia ti sam de ko court enti ye sama de ko court me nua ne ko je salmon if court na e ko no udwane oni aba no okay o de talo o kra stamp o ko o baba o ko o jechi o ma ti o dwendwan sa hide sick sa ye hu no ntimu na makose mo no kra ya na mo jaye no so echi ye echi yo na ye sia ba mpata no so bio ntimpa cha o se mpata ben na se o mo ti asase ne so no o pe na o mo ti so na ye o mo de ye shops ana so obesisi residential apartment na wo so okay bi school ebi de ebi school ebi so tunton near be cement ne iron rocks ne roofing sheet to ma ati wholesale bi si wholesale o assassin so de bi mu so de o mo de ayefi o mo titi o mo sisi se fie bebre o assassin so na ukọ ho aden komo no mo ni wudi se ukọ mo ho a e de komo no mo ni wudi kam ni minya ba no eko house to house eko o mo say ye ya passion nya no ye nim se ne ba mo ni nya no metonto ma ye ne sei nti ya ye bibia wo anhwie so ai na de say na bila kiti katanka ka se ya anhwie o de nya wo no mo ye bia wo ba ye ya obo listen kwa na ye de ma wa anhwie na dia kan die this is called lands ni adina kwa yo people so ko yo bibia nti omo ka say na nya no kre omo ni pepa ye call lands ma me ni me aba na call lands ni me nya be ma ko mo so mo ni pepa mo ni hwe wo lands wo mo amo mo ko ye hwehwe mo wo lands so yes ako tufo so pum so sa ko Mr. Jimai sa ko hwe pes mo so mo ni bibia wo ha ko bi si ye akọ bi o tufo mo so mo ni hwe wo ha so mo ti wo no omo yum kwa hihwe omo wo illegal omo de ti asase omo ni pepa nti na bila kataka fe ba ko o ka charge ya se a fa pepa da no so on family no hwe one day on family no hwe ti say why na o say many years aka on kan ti meka meko maka ti obi ase aka no say sa tumi no mo ni sa tumi no court na masa o dan say obi an fa na pepa semra mo hwe say o da no pepesa okay enti wo compensation be na say no wo pese omo wa asase ne so no omo de be ma wo ya compensation pesa mo man say so bia at least o man kura me ye 90,000 yen 90,000 900 million from obi otisu bia na because asase no say omo ebi mu do want to 5 plot 10 plot who say we are saying more than 10 plots all your schools was be nursing training college so also to bear 4 plots enti o de wani bubu a individuals o motete so no say your school o say wholesale o eno no nipa be sign na ti asase ne so a woji obi a 90,000 ni ba mo teso die is that o mo do so ka se me kan bi nya na woji obi a 90,000 same me ma kanante because you black ketinka catch them say mom teso tisa me ya pepe sa mom so say dey una wo be claim so na ye una wo ye una de ne una be kwa ya ma wo jo se me giske bi ma gin kesi a because pepe si ye e kawo se me ye list bi am giba mom e kawo it is ma giske bi e nam ko gika krebi a aso bi ye nso titi amabo fi 90 dey mum me je me maka o but wa ho odin timi no ba ne ye tsase ye kadia bitimi aka say bia oh bia msika 50,000 na be pataw bia msika 60 ninda ne se ye betase 90 ase be edwuma se je se edwuma dia onya mini 90 ba na say dey 90,000 ne kwa na ugina oh ina make say o say any dey say wo dey wo na waka 90,000 but ni ba na ho di news sa na ho di news na so o ka say 80 be 60 70 emeji okay yo yes I am we chimpim akonwa na yehu anim I say yehu anim
aha why ntima we chinchiri to say the media no so chiri na ye hu wanim why aha yo ene enkomo no ene say eja o so udi de eja pia aha eja pia na opapa ensa ase ewo ahenema kokoben na opapa na firim na ne nua mema bi ekoton asase 52 acres ana 52 acres aha e di ama nkofo no mo teso a omo ye mma no omo enye bi endi ewo mu nti ene waba say yembo ano na yenkoji compensation enfa ma no because onu say wo bre pa oni de obedi kra na eja yenka oba na sem no say yentimi na oba ne nkasa yin anyway bia na onfa abo ne nchew na ne eja akokra boso me obro kakra me say ye me botam the buy pa ne asase no say you ka man ko asem yo no e chira se dey see pempe dey say na sem ni hia me ko any dan no dan so my be metima abuni edin dia na me mpe because ye nyanti o mo nka obodin ana chese egu o mani mu ase won fra me no so no me hia mpata man no me ntwe kinkwa on pata on pe bibi man ne mpata o man so ayo den also ni nya me man na ne santon sai fie squad na me papa ti mo bo to ma man me ya won fa kape afam ama ye fie o anti unya u wo fa no mu yi esan to papa asase bi wo edan e wa aspa ha e na obi tim sesei you see the man workers into pesa sa papa no sum compensate e na asase no so sai pe compensation wow onna me ohia sesei me nka se bia me twe na akokota I say na emom ya se wo yin se man ye bum ji se papa tim se papa bi mamia me twa so okay na se ye hwehwemu no ya nkasa so ye fetche na ye hwehwemu ni ehu sampa o papa nuanom no eton asase ne ma wo mo genuinely e wo genuine document a say na ogina bia ye de en emi wa say e basa genuinely ye me ka say bi en say sa kwasi bo ye ya ti ye me ka me sa so ne so the message still also pe bibi asase no mato ne genuinely na ye kwasi ebu ye bi say onu ko nya me na me ka say illegal so mo question am peja me bi sa me say asam wo de ai say wo suspect say ana wo de ogitum say asase na nkofo te so wa hene makokoben no wo fa nom no omo ye bukata eno maton asase ne dia ma wo mo no mo te so mu ni nkrata bia wa no ma me so esi echi akolance ni ade ehu say nkrata sem bia ni ho nti omo to so illegally wa obrofo a kan na medical bia boa enti say yen so ansa na ye be kan kasa mpara omo nti asase ne so yie no yeso ye si echire ekoye nhwehwemu na ye hu say wo fa no mienu no ampa omo gina papa din mu ene ton asase ne de ma wo mo nti omo wa mon krata e wa aban mu a kire say asase eye omo dia ogina bio ene sen ono ko an sta but your best say o say e kan Akoma say even quite genuinely say kan Akoma on pe bi be de patam kakara say metiase say genuine dia e just sabre de na e ho kire nti o sre so wo papa nua no maduma bro mama me ye kape so mo fa wo ba me nua ba na o say skasa me ni ade loyalty o say o tin we ke bi san ni me nua be ma ko meka obi afa o ska bi ensi ye fio obi afa ska bi afa mbro ti me de me ma fam de me mesre say ka omo kakra obenya no de apatam no de apatam ni je bi kaso eja unkomo ni ye beto aso na enche bia ye bekọ akọfa ye na aboafo enkrato na ansa na ye bekọ no wo se wo ho chill pa me pa chill se ya wo ye den na wo sori anopa onsa kọwa no na di ana ni pebia mumu mo na bia mama mo biga ka mi na tebi ani nkofo na down ma kakra di nti se that day no bia ndo ma wo nya hwe wow o chebe pa ti se bi ngejwa ene se se de medu so se me ko e obi adwuma no mo se ti se me a me nya bibi am di be adwuma se wo ko yo obi adwuma am na efie na otimu ahensan no eye apartment ana se bia one room bia na se boys quarters nti ntimi fa bi ma han ntimi fa bi ma han dining kese 5 rooms pe nti ene na mo nyina motim pacha wa ahensan side be committee
Community center side hono. Okay. Yeah, Na ufi Nigeria buy ne di mfie sen. Oh, the same one they say achaka be 8 years. Ntimpacha obaye no wan be ye adwuma bia. Ufi Nigeria buy no wan ye adwuma bia. Okay. But say my confidence hotel. You wa here. Ah, ichire here. Na ko adwuma so Georgia hotel. Oya hotel tourism ana. Oh, the Georgia the name your porter. Porter. Have you the name your Receptionist. Okay. Confidence hotel. You was stadium opposite ho na. Maybe any stadium. E wo hene. Oh, chire. Ye chire ya kuma chire he ya. Hotel na chire he ya. Aha. Okay. You. Ye be san aba ho na. Ye be ko. Mini aba nana kunadu nana. Aunty Boko de. Ya mi adom. Na nsem no dosu. Nsem no dosu. Asem Krom ha. Sa ha bejo. Ebejo. 3P garlic mixture. 3P. Ai wanu mama ho ayefe. Enya sem ketwa. I was all nubi. Pancho yenton ade. Me da say. Ye na tie fam na aha emo bibia akwaba e de ba akoma mu nsem dwumadi so. Da bia me ka cho se du ye wada say na se we hu ye e wo kasafidie so a. Ana wanti enka wa Akoma FM Akoma mu nsem dwumadi so na chese da no enye ya wada. Na yesi aduaba a wo pese ehyedo so no ene egugu so nsuo so ate ase enti mfanse bia wo krokitome na yesi yenka akura ase ene yesi yenka akura ase yenka krokitwo mu na mfanse bia wadua kokoo na azri bi ni adeade da bia wani kɔ ho okɔ afom wo na wakɔhye ene ya buroi obakɔ ne bia hwehwɛ ho bebre na wututu so ho anti bi da komede be kokoro kitwa na wakɔhwɛ Some no bent. ene bia won kɔ ho da na wututu se da ya enfa be fa buro na se na abɔ akɛse enti san ya pomo be so te se enipa wanhwɛ am wani ama wo so unse to da kromo sika penti no obi sori anopa from Monday to Sunday adwuma nko a na adwani ko de bewura na mumu no anti bi na ye problem na ya asem enso se eda yare be bona to no da dem no no wosu ina madwuma yo ene madwuma yo yes adwuma no ka betumi aye pa but wa ma nipadua no a wo de ye adwuma no eho ehia yi enti na se edru ye wada bia ne ya begugu sunsuo ne ya kaakayo amwo hunu se 3P garlic mixture eyedro papa baako akrom ha obia ennom agya to se edro no eye na wonom so a ebeboa amopom de ho nsem no akoyie ede amount ene ye hwe men's prostate mema mo prostate no unse ade a bema wo bia oba ni bi eye prostate ena ye so de wa mema ni bi eye awode enti bema o prostate hu hia pa if any prostate gland adwuma ayi na no waden ba ma so obawu se wo o prostate ne dimu akontre pa eti ye ka male reproductive system na prostate gland ne ka ho je number na menche adwuma ayi ni de ntia e wo so obo prostate ho ban ye number ni 0248 92 8824 0248 92 8824 sharing to say drum no wo kan ho asema wie eye 3P garlic mixture 3P garlic mixture say the owo no TV no so no sa pepe penete me pa cho ko do pharmacy shop ana herbal center bi no bi ka cho say wo yi edofofo bi ama wo ye garlic edura kacha ne se eye 3P e na wo pe etimi se ye atwamfonyi ne to fon so okwa anu we yi a kire no se dro we bi e na mepe na ye yi edi amount na o prostate ne ba ma de enti so obo ho ba ne se medical ka se wo ba wu eye prostate gland na be kire won se emoa no a etimi ma oba ni nsen no won se ofo ni hu se woni ba ma hie mu wi a se nsuo na wu no eye semen emoa ni bi wom ena nsuo no so a aba ne fe ne seminal fluid eno so ka ho etebe ka mu ma ye semen ba so be chemienu a ye wo seminal fluid ena wo spermatozoa na ankasa emoa no so wa hu mesi na bro fa beto wa no
Me therefore ya can see a who because 3p garlic mixture you do papa so ho enti ye ba me chire mu say ya no wakotobi no wannom onu so be say be aduro no esitie enti sanso na eba na wuhu no wo de ba hu say e be ma no wusuo na aba enkwam awom etimi nyinse wo ba enso betimi ni be ma na tena for so many years na wo ne ma ye be ka so ba na enwo enso bekom na eye be ma no e na enwo because the prostate no problem ewo home se sa ensuo man no se wo prostate gland no ntimi am produce a enkonkonti ma no etimi nyinse wo ba no se ensuo man no nyinse wo ba o ni se enkonkonti ma no bi wom enti se ensuo na prostate gland ni produce no sam produce empu ama se be ma no wo ba hia ankofa sa amoa no amoma ndare se mu ndare wo swimming pool mu no a me fa urethra ni mu a ma obema ni mu anko oba no ho a oba ni ntime nyinsen eti be ma prostate no se nsuo man no aye hu ano a ye de ani hu se be ma no wo hia nsuo na aba no eye seminal fluid a moa ni wom eye prostate gland na ye se adwuma no enti be ma o prostate wo problem na ntime mpu se nsuo no a woni oba be hia nsuo kitikiti bi de beba edwuma wo se obeya na awo no entumi mba enti na wo so bo prostate ho ban ana ka hu se o prostate no so no ba ma wo du so twa bladder no asie pe ana prostate da it is a wo du so twa no problem ba ho a o prostate benya problem ana dro be na ba ma wo du so famu no urethra no na bladder no mu sa na be fa prostate no ansa na be fa wo ba ma no mu epia bonta ma watimi adwonso enti ye hwe se wo so twa ho ka na wo bladder no emi sizi o so ntumi mmabie mu a bi ne be prostate no bladder na be ye de he na abaji ato prostate no so na fe prostate na chase ye kese wa bra enu mpo se efi 40 years e ko be ma prostate ye kese no na wo de a sha se kra ye kese esan se wonya dwu so twa mu yade se prostate no so ahonho no na hwe dro be na wo so famu no enu ni meda emmoa no a dwu so na mba akwasa wo de rubber what chimney so chimney rubber say ya za rubber ntiantie ya di nsuo kura famu wo hospital wo chimney say ya eloki nsuo ne mabiem wo say akasoro emafom eti say o prostate no ehwo no na sa adro ban urethra no emmoa kwose ba bia ebede na atwedwu so no afri blood animu ama pia bonte eti na be bi hweme be bi tie me o papa du ma me bu kunu bi ontumi nyonso enti enko wi ase doctor be hwemu a wo say o do so try the program ba ho this year the rubber koto be mem rubber no so be fa prostate num ansa na akọ blood num na ne bra akọ na wo bai ensa wo so hu se maye ni twanu a na wo ho mete because rubber da be mem ewiase ni gie no enya dia benya biem enti na wo hia 3p garlic mixture ebo do so twa ho ban no na ebo prostate ho ban se ne be ya daachi no wo betumi agi wani akwakosi bra nyame nankasa ebeto ne nsa edi afro 3p garlic mixture eye moja mu adwuma eye ntini mu adwuma eti wonum na eye moja ne ntini mu adwuma no saa ne mane ma meken nhunu bi ye number ni doctor nkasa sisi a number ni 0248 92 88 24 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture edu bi awunum bia no obetuanum 3p e de aka ho obebe so prostate problem aba ho enche ne edi enko twetwe no AC so prostate problem ba ho a be ma odu so amoja wum wonu obe hia na wo hu sane a na obe memu ye wo ya na wa ya se ye wo ya na usisi ye wo ya eti be no no obe hia mu a ne hu sane ne wo tiem enye de mesraw shalation eya wo papa na obe memu ye wo ya ne mu hihyew prostate no problem e ba ho afa wo dun so bebre anadwo ntumi na obedo so sa na ade achi e wo hono mu a dun no e mabiem junso do pan so ko jera bi sa wo junso a kete na aba ebi so junso bebre entwada na ka ne yakura to agya wo mo wo bi so de wo junso yie no sebio na junso ne bi se soso
egu ne boxer short mu yes ne wine tutuntutuntutuntu and your friend dripping wotumi say we are proud de ni so still na bi so etaye empanifo ne pa ba memaburu no pro ebi hubi said sanye may be asase yewa entnase P3 garlic mixture no frey na doctor eni wo eni komo na ye moa mo apom de ho nsem no bibia entumi enkoyie emmawo wo Kumasi Abura pharmacy shop eni e ba center bia mu obenya 3P garlic mixture obi wa hono mu a send ya miken ebi asase eye wukunu ebi asase eye papa bi unia ba ma bi P3P manenom uye be ma tadin toast lycopene ewom tomatoes fresh one no ebeboa opa tadi watermelon be ma ebeboa opa zinc ewom ena ye be ma so bitter cola no aye afa bi tu onum na etawe ebeboa prostate no abo ho ban afa be ma de ema ye so be ya abo mu ni ema no montama mema ni regular sex anti bia ho hia pa ye ntama mema ni regular sex eboa mema ne papa sani ebe ya so be se wukunu odofo wona obo brane che ekwa animu dia ipato obusana no pa famano obusana wia famano obusana numera famano ahomache famano e tie adwuma me obusana wia e be de dia o se e to me ekwa break ko ekwa ba so ati ase ehia pa eboa be ma no ma bra bia no oye active e ho huru prostate no they say so obenya prostate infection ukunu onya bita odofo onya bita Kumasi bolu akolena heba Dani heba Kriske heba benya 3P garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA mensa koforidia eye Gapsin pharmacy muni away enterprise wa baby akachidwa no wona wo fa kwadwo heba ewo temale baby electromat no ewo no okọ Accra so okanshi Kingswalk ko Sam na Angel heba baby awo Ghana ha bia no okọ pharmacy baby eto bibidura o say o pe 3P garlic mixture abrochefo for African market bi e benwo obenya bia to number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 mama ya so into 3P mo for see a yeni nkomo nya me bo adasene ye ben san ehia me da se bi nua na yakwaso enje yaboafo enkrato kakra ye call grow fine herbal tonic say wonsa eye titriti onan eye titriti wonumato anase wuntimi enna oba obosome so a say ye nie na ubu sa na entwaye ana ebi okra o menses no emma kra ana unya menses na ublidi dodoa ni nyina eye how na kope grow fine herbal tonic na ennom eno so vitamins bebre ewo ma eboa ema wa hoden ene wo nipadua no enyini yie afen so eboa ekotia infections ahodo quick and effective recovery in ill health o yare na se wadwojo eda hokra na onya grow fine ni bi enoma ubenya wapomuden ene wayare sa ententem eso ebi ewo misty herbal colinac herbal smart herbal fediment herbal apidank herbal pure leaf ena chemical ena herbal shops ahodo nyina ubenya grow fine ato ewo honom grow fine so de wamane de na ye memremre kra de ama obia ono ade ne car ene nam kromu a ye bode de grow fine itu nya bia na wato anom ama ho ato open consultations bi anasa consultancy services ana open dodo enso ato dia na waba omo office digital herbal clinic ewo Kumasi Amokom runabout Oben Bank of Africa for grow fine ewo 0244 596532 na oni omo ND enkomo ye call Agbozo Herbal Clinic honso health facility omo wamfidie ye de hwe nipadua ni mu ho de wo nkwa ho me yanka se ye hwe wanim keke ne ama wadro efidie ahodo nyina wo ho no ma ye be your scans any labs ahodo ansan na wo yare no yehu yare kro na ya ma ho edro omo qualified health workers nso a omo ye edwuma wo ho nom se enam yare pa na how dia ene na wo so ko Agbozo Herbal Clinic typhoid fever tetel ojonso so emu ewo how ultimate jonso ojonso dodo obre ansa na wajonso a ko Agbozo Herbal Clinic usisi eya wo ya obeme entimi engina so ye enye adwuma se ne wo se esi ye adwuma
premature ejaculation say ya 1 second na we je mu na wo sen no and I say low sperm counter and also ko Agbozo Herbal Clinic na oni omo endi enkomo kuma say omo ode chem so old insurance junction hwa na Agbozo Herbal Clinic ewo fra omo ewo 0553417752 na oni omo endi enkomo enkran omo okwashiman 0241750282 na oni omo endi enkomo ye ko Poza Travel and Tour Company Limited say ope local ticketing and I say international tickets the international so two free Ghana ha call my for so and a domestic no so free Kumasi na pesa okwa Accra and I say Takrade and I say Tamale now pesa obi eya o ticketing hu dwumedie edemawa for wasem o ha usu no kwadan da nyina Fako Poza Travel and Tour Company Limited na omonya hu dwumedie nyina emfama utu kwan akọ bi unim hotel kra wo kwa akoda na unim ho asem ka eno so kwa omubedi hu dwumedie nyina de amount be bia obedru no na ya reserve hotel no e de amount omo Amenase House opposite Swami Matthias Junction e wo Swami Magazine ye Kumasi ya Kumasi omo offices na ye mienu omo KJT first floor Babes Shopping Center Morocco e wo Adeshiman Fred Poza Travel and Tour Company Limited e wo 0205215495 and 0504256360 now ni Poza Travel and Tour Company Limited ND enkomo ye kwa Caristic Ventures akwa pe enupa Zahara Herbal Product ato and also honam ya we ya wo sori anopa ye mbo so ayese ya bo ntimi nya hwe enemu how any amane nyina ema ene emema kope Caristic Ventures omundro Zahara Herbal Product ni bi eto na oho ento from omo e was 0246348334 and 0248569335 na yeni omo endi enkomo wadiane ebe ye de onkwan ebe so form na apaya eye Dedel spices we eye natural spices ya enani pa ni adaje no akoyi akekedro yi hu baako garlic we yi hu baako eno na Dedel spices o maye ni yie edi egu sachet kitiwa akese imfimfin adantem senya obotom ebe so bia no Dedel spices aye hu dwumadie ede amaye ya ebi ewo edwaso bebi a obekọ bia ubenya bi ede ato omo wo Dedel aye de ye noodles eye na de abe ya udigu nsuo ma hu fa so ana bin enu bi ewo ho all purpose spices omo wo bi o ye stew o ye jollof apese ni no eye fefe na osan etide wo ma na akope Dedel spices ni bi ede ato omo curry na nutmeg powder enso ewo honom Dedel spices baby obekọ odwaso bia ubenya bi ede ato ye say Dedel spices taste day inside fawamo ewo 0531105545 na oni omo ending komo omo niama no Food and Drugs Authority agya tum enti wudi a unsho echire kwan yankomi papa me wofa ejapia ho na ye ne ejapia enwie ewo ne nkomo ya odi eho ejei ise say pa sanka wo asase bi da ba bia obeye ho will okay obeye ho will dia adentia was a few papa no papa no was obey moto sa no wanye jina masanye na isi ke oye a kaninya ntwenya sa no wanye ntimemje yesu hu o dia yesu hu say next time bia saka mobi a na metiasi mayewo na ato wansa na wo be famia nti obi a otie wa asadro no so ye moto wa asase bi da baabi tunifu kakra na ye wia ye besi fom na wonkomo no ya toa so wo e fom honom ti tunifu kakra nsa na weja ye kwan akọ je na kan say so bia wo japade bi say asase say dan say cars bibi o say di kan e wo to unim da wo ba fawako nti wo ye to a eboa ama asundua aba uwechi say wa nyanto a no se meye unim da bia bibesi wakwem ti beso bia se wo ho a oni na ho na ye to se even kura sadi bia embelu bi mpoti se bisa tare TV yi kura aje ye nka se embelu ntimenge ko so bi o adiketu bi na maso aba no yi ana o ma betwem obusunya no
omusi aye emra so bi di eti ene mfa mra ni eguma se bi e make ko ma no nsi omo oyiye na da acho motimi nipa no obusuafo na atwe na akọ isikasem to no obusuafo na bu afọ ma no so no yeso no magi ade na fi omusi so we no di oya ebi adanse e ko be bi e kire se me papa na e we de mai sei ba ko timi nya he obusuafo timi nya he e boa ti mechu obi afo se oho no watade ba ko mi ni ko ana so so ma o ma ye to na uwechi mansu biam uwechi mansu biam ba uwechi yo eja pia ye da sepa enkomo ne beto so wo fom se ne nde na bila sha se ye di hu nkomo no megidi se nyame be ya adom na ye de ye atu ye di ama na wo so kakra wa wo pe na wotimi di edidi na enye se de bia wo kosresre e na wenya bia edi no wo so enya kakra enti no ye da se but ensori ansa ye no be say di nkomo to ye ensori ansa enti ene ye papa eja pia e na oni yen ebedi nkomo ne papa sa say 52 acres e da ahene makokoben e na ne papa ni nuanom o papa free mu no o papa nuanom mienu esi echire e na omo ekwakoton asase no sa na no e ka kire yen na enne sa brain kono so pa asase ne ho bi na wadidi na so esanse nuanom aton ama obi ni ntino o wa ho kire mu a ode na sema bedan yen se yemboa na nkono de oni omo nkopre hwe kakra bi ombenya de ama no na ono nso akokra wonya na odi edidi kakra sanse sa brede emu ayedin e de ama ne pa owie no otufu sa wutie yen na watade mpa odi enka se we ya atade onye will we watade kra na odi ye will se be ya wuwu echi no manso bia emba echire biom eno ne nkomo ende japia ne yen ebedi enti eja ye da ase ye no bedi enkomo e wo fam honom se opese wo so de wasem ebeto yanim na ye boa na ye pe ho pomasibre edema wa for your number 0530850789 0530507849 na ye no endi enkomo enche bia ye beko ahoma ne so na ennemu amuso mutie yen na mo hwa yen no mafutu sem kakra mo nso mo beka e de a kire obia efa asase ho nsem ene real ho nsem no na mo nso mo ne yen edi enkomo ye number no e ye 0243114497 0243114497 ana 032249803 na oni yen endi enkomo emfa ho na ansa na no ye ko Power Specialist Herbal Hospital Power Specialist Herbal Hospital eho na Ghana hegina 2022 omonso ye ma omo award for Best Hepatitis Hospital ewo Ghana hegina enti hepatitis bia etete wo na ehaw no hepatitis A B C D ana E ko Power Specialist Herbal Hospital na oni omo endi nkomo sciatica usisi aso nan aso to untimi nya wo ho hwe ko Power Specialist Hospital na omo ne endi enkomo na omo nhwew na udompe mu nso ebu anase udompe no emu keka eho okwa ubenya wayaresa kompo etete wa brabo a ko Power Specialist Herbal Hospital na kwaje ayarehwe kumasi omo ofeyiase ehye so na okofeyiase Jasbro filling station eni mo pe na Power Specialist Hospital ewo Accra nso omo wo kwabenya pokuase ACP Main Road wa na omo ewo omo ndro so a Food and Drugs Authority aja tuma omo ton ewo dwa so eye Edoya Herbal Malamix eno wenya malaria na onya binum a ho ebeto Herbatin Herbal Mixture and Powder eno ebusu immune system no se be yan yarewa eno ndiesie eni wendi agro jiriga Herbal Mixture eno de oti ado se ye jiriga eye mema no ho adwuma se na wakopa bi ato na wetimi aye adwuma yie ama ho ato ena Cough Care Herbal mo amobongwa na moboso aye mukuntan no na wapebi e de ato na Edoya Herbal Tonic wonu mu ato untimi ndidi eno wapebi anom omo number e 0244544422 0200383831 na oni omo edi nkomo yebekwa ahoma no so na yene ye college edi enkomo kakra na emom Reverend Sia Apai Life Partners Reverend Mawakwa ababiem ya me de say de ya ne kokakra bi nti yembo ye nkomo ne am so wesu awie ai eti no the road and no
fufuo no wanka ho asem o me kan na se na ye di owo ni sha ase ni tie ntimi ansoso ho yi ama na anya ye de ba ye ba soso ho ama na ye de because fufuo ndie e wo si ye di na ne kra na me fisa mi na ma me pepa ye kobi Jesus. Me pe kobi o Kofi bi me kofi bi me maame na o ye akokọ nkwan a me sa me mpe akokọ ntifa kobi tum o se maame a nkyere me dem oni ma akokọ nkwan o so di kobi tum maame me shada mpe akokọ nkwan sa ba kobi nkwan di maame anopa ewie anwumre medi nti o ye na akokọ nkwan a me sa da ya fa kobi tum o se me maame a nkyere me dem enti ewie afufuo no wasam ye bedi fufuo no ho nkomo kakra na nkomo no ho na pesa oboye kakra anara re fi nkomo no nsamrani na ya yesan etomo se etombo tu sameu deu oso wa the road is clear my God is otokona do when he talks he does. That's right. Ya repa ye ni ase ni sue kakra nti afei e na yes nti ye sha ase ni ntimi anka menim say production ye fa calls ana say ye ra studio nti ye number no ye 0243 114497 asase won sam ai japade e de busuem papa maame wanya will na wuwu achi na de ohaw ni amane say e de bebre emma. Good afternoon pacho ni baby Abasefi. Good afternoon 1937 me wa ha mitie o Katasi Antwa hojo nana bila me tiano pa ojo so pa ya ya on frame yo ni nkomo me pacho me ka chere na de me kan se papa ni otuko na afuti ezo se kwa esasu ni ya me pe ni papa ya ji amode e dai kumase ya mai bi kapre ba ji ko na kasa ya ko ka wa mu se mo fa mi ti ase lo so ya ji na ma bi ti ba se me kra ni e be ba mo ni na je sa no na we ni yo 1937 ye da se fa ko fufro biom na ye hwe will sami de da ko ye be hwe da pe lawyer ni na be di san komo e o studio ha no say good afternoon pacho di be Okasefi. Good afternoon Okasefi aka me pacho ye tie o pe na jedi me yo e jam pacho ye tie o ni American say e je hia compensation no mo ne ko fonu ka na onya bi ka na odi ya ni papa yi na mo manka ni maju asem ni ho Kodi baby am say after mo atokro no be because jana nka fa ma nkan say yo mo nkan adinse ni bi mo akodi baby ni so na o kana fam say o yare no mo nya ko hwe ni na ti o mo ye busia and say ebusia no na se mo papa yen ka ta ama mo wo na japadi bi ni ebusia wo ho kwan maybe one yo eje pacho ye da sepa me pacho yo 0243114497 0243114497 ubetimi afreye na enne ye kasafa ejapadia eja enna etiase na wanya we na we free mu na ebusua afa asase na o ma endi so bi ehun how enende na ye ka ho asem. Good afternoon. Afternoon. Me pacho udini baby Okasefi. Pacho Mpeseki Swedro. Pacho yetio. Pacho se Akoma mi temni me pacho ai. Pacho be papa de ni papa na asase Nsem wo ti fi anu won. Hello. Me pacho ai no na wo kasa wa fa wi. Me pacho yetio kasa. Mbese mi bisa ni se owo ni papa na asase ni pupes. Se na be ya wakase to hanu mo a obi nye pupes. Okay. Obi nye pupes e wo do to anamo. Okay. Ani obi tu odo tu so okwesisi asena mpo wakase onya asase ni pupes be na ode be. Ode be kire. Pupes be na ode be so. Ni pupes ode be kire. Okay. Ina fi papa na asase so hwe na ni bukuto baba ko
ma shana me fi ko se bo be na ko ko di ta ta se na ji na ko bo bla u ko na ji ni se lo be na na hanwa eti ko ba nde na wi ya ba de se wi ni ye ko so what no ma ai ababuna ebi tu ya san se ye ni ke ju papa sa se ti ni ta mo wa ni se na je na wo bo be no o ndo do ko aka o se na ye adwuma o na adwuma ni hia ne pa nti no ntime mba fie ye adwuma ni hia na that means ni papa na de o ten ko ko kan ko na papa ni o ya ni mu kwampo na mfa no ko na na di no ye na o fa ne awo logo so sa ni fa no ni hia no yo nti wo be se ko na papa ni kwa ni so ba ye ende ye mbisa no me wi amebisa no yo ya da se papa bo be na yi na mo na fa so bi di papa ti o ba le mo mu so mo be no mu se ni wo ba ko mu se 19 hia no eye futu se no ko ba na wo ni wa afro kwa bo egun kwasia eye futu se me da se ya ko na afro no wo egun ekiri a wo so ti ga na wo bri asan so be to papa sa to president no de kwa ka ta sa sen ni ya mi adwuma yeah, that's amen. Hello, good afternoon. Good afternoon. Where there you crack? You better call me no na ya studio na ya ne Dr. Mesia dear Grace Fight to ya ne na baba be di komo. Hello, good afternoon. Me hu ye pa na so e. Koko Pacho ye. Program pa. Yeah, that's. Amen. Oh, my God, you about it here. Oh, coach is good to Aye. Come on, you for. Like someone who plays a you need to play a about you. I said, it's about person. Come on, coach, you be here. And you tell me, be and then you look at me, you have to do. Yeah, yeah, for last call near but studio ye we are ye be say ye lines no ebium. Hello. Hello. Ah, sorry die. Mama. Me did say that sorry die dey bumbo. Ah, yon kwai. Emu, I know what ya papa je mama why. Papa je otia wa jeso. Ah, charmani pa. Pacho ye we o tap here o dia ya musa na tap here. Enya sam keto ene wa me ntimi endi ye fufu ye wi aye be why. Dia sem empeni ko je ye ko si para se ipia nwa so a o to pa. Dan ye ufi ni sini abo ti ara bi. Ye wi aye be di fufu ni enko na ye wo ya ko. Yo. Okay. No about was say okay na is that Japan na ngada ndie according to one stand o momfa ahụ ope kakra odi be didi ansa na ebi onu so nyame ato nsa afre no nam ga jeri kra o bananka mamo kwa mama so asa tuna obuti na paso na nsa kana na chese ne nsam kana nkasa no de ye bedi nkomo eche na ade tufu kakra de nko me senguru onya wo de scan wo pele le onya wo de na ja abi bi ha idi he dia mo papa na so awan sa kan scanna onya scan ni ya won ka no haram so why I'm sorry die yeah that's it it's the course ni be sia for now yeah ba studio na ye Grace Fight to Dr. Mesia de usia de na oka wasama usure chire because unim de oka Dr. Mpacha akwaba yeah Mpacha ho ye de nyame adoma so Mpacha yesu adoma so all right you yo me da say me chia what here phone wa shefo yina Dr. PK usu Dr. Mesia de Mesia de as medical imaging scientist and also a herbal practitioner Abra make us we betimi afa me contact na go screen so no Dr. our contact and me contact na 0244 87 84 31 0244 87 84 31 offer me number o say Dr. me condition here Dr. me tifa na yemi Dr. me Johnson tentempa Dr. me sana me na ititi me mo me ho say eno boa me ma me fair idea about how to prepare yourself but Dr. PK uso me na me that Grace Fight Clinic me director of operation that Grace Fight Clinic a medical diagnosis solution yo Kumasi Abreport highways and Accra so do me kwabenya now we because a specialty no your specialty here mo pa wo
mo Johnson tentem so ena mo enem yare ena ya major pa kese ye power no ankaza ho negina na emum obi ye hypertensive obi ye diabetic ye kan hypertensive obi wan pressure kosoro pa na maniti ye ne ya na afi obun se timi sese ne nerves na ne nsa e twetwenom na ne ni so no sa pressure kosoro over 200 over 100 plus ankasa ye manage pressure diabetes into be our pressure one no still na ye kosoro but to ensure grace fight na ye manage sa condition we ni na amam sa no be how sciatic disorders or to an twetwon unsa na sha say treat it could be sign of stroke into be a for instance we be na sugar kosoro and the normal way your sugar level should be about 3.3 to 6.4 millimole per liter bra we need na be hu na sugar nam 20 una ma we tiase una ma no atwaje and is for instance your pressure level shouldn't be more than 120 130 unia ba we banana dey nam 200 or something if I chose no one share will be papa as medical imaging scientist and also a practitioner na ya mboawa una ma na pressure no kosoro pa enti ba chose sort yen kana wutie ya Dr. PK Ozu yesi awo ndem yare fabra ne nhwamwa na na me ka bibia fa boni be ka se STIs sexually transmitted infections. Months biano me one topic then I discuss maka ho asem ankasa. Enti this month ya banyina no me ka ba enem yare. In this obi team na wo your ba ho na hu se wunya vaginal itching. Hu se wo ba na se kikawo. Wo se woni padua na kasa body itching na kasa ebetima ba se enem yare so timi kan bi. Sa na obi o ha wo team wo se nso bi free wase ba very offensive especially obi okra nya ba obi okra obi na na se ya bo se wo tin can be free na se ba. It could be an infections ankasa. Enti da bia no apart from the infections obi o urinary tract infections so who fear na who you call private and now don't so you make sure you wash there and so there be a hono and smell bad ankasa in is all see and can na so we we ni na still a bar it tells you it could be an infections ankasa sa na ye be ma so na bun so unya pina discharges bun so be ma no bun sin so be free mu ba emokika wo bun sense one be begu boss no show no ho na e ko na eba it tells you there is infection is ankasa obo ultimate body itching bun so ni pedwa nyina na keka wo na hihye ankasa enem yare so timi mane basa in bacha wo condition we na o timia me mane nye too late ansa no ba grace fight and because ansa na we benya se rushes in beba no it takes some time obi wa bun se normal back mienu bi na abefu a rush bi na aba na eno akọ edu tertiary stage abegu ni pedua na kwa ni nyina etimi flower ni kra entim pacha salty en kana wo sentence a mebubo so ya furniture grace fight to the tapike uso awo kumasa abreport highways and akra so do me kwa benya na yen hwamwam sa infections ba uni aba when treat ya e den na ema ne ba utiminya bibia friends bilateral tuber blockages e ma be bre ho ma wo dem your condition omuntimi wo because of sa tuber blockages in bacho salty en kan se wasekeka wasehehye nso free oba nkasa when treat ya ebe ha wa wo ho de bia meka se fibroid enya de a isi a wo ho kwan fibroid nsi a wo ho kwan e mom depend na kese e na ba bia da na timi si wa wo ho kwan de bia de esi a wo kwan Bronika say the number one cause of infertility is about STIs and obi friend say an ovulation or baby or how say or betmenya the menses and so na kusu na san that is why I think uni about start here at the age of 24 years na kwa sha se wo by the age of 36 38 na kwa wo menyina bi because there bia na umuja no menses e ba bia na yekusia ne na eson there bia menses bebe bia no e yokusia ne eson ti obi wa benya 38 years your test be a friend say LH FSH and your AMH and only your hormones bia just well so okusia sana okusia san etimi Dr. Pickles obi obeba no 35 years unia baba yes AMH na ma no na okusia nyina krasa 35 years yeah wow. Enti ebasa na obehia donor support obi a obetimi ya produce X ni bia ma eno itina mesi wosisu am Shasia won Nsem by the age of 36 30 tankwa wewe eya na ye best pa na mum bia school ne no ma binti no na delay enti macha so sisu one time 2-3 years bia said ya me da bia me kano meto me won kora ma nzia wow be mo ba 2-3 years bia o shada na hwehwe ne sa oh esa adwuma me no na awo so no sokoso mu ha nyame achede nyame na dema enti wo ba ye ho nyame di amaye so you also get the impartation sa na enti me wo school no anase me krom duma na afoma bontin wo du krom ha bisa say doctor kwabre mo share won kran na bia na mo nim kwabre ma bontin duma na
udru ye kruma obuta say oh baby omwo pa na duma na afom ombeka to say ye fi me sister na wo septlet and grandma kuma 7 at a go twins udu duma na afom I hardly lie say me chant to na make me bisa no me ma me wo twins a be ma wo twins me mo ma wo kola ma kuma 9 oba be ma ayadru no wo ho ankasa e na mako school e na mde nim de na ka ho enti uba me ho a oh we there ye betimi aboa we dey mean to me more. That's how I do my things. Me also be a signal say daughter number no. Me number no screen so me name say production dia to so. Ah, that's so. And this one fan to so me number no is 0244 87 84 31. O frame your daughter me condition here. Me mo me ho say. Enti me to so ansa na me program end no. Me pacho enem yare ho na me kan wasem. Obabia na o free school be pass o mommy maseke ka masehye me pacho treating. When treating na be kakra kofa wo condition abe ontimi wo. Afi amanfo bi be ka cho say wo kra wo be ye na wo de ye ne sa. Enti pacho de bia me se ade isi a wo kwan na endem yare no. Apart from sending tubes betisi no, obetimi na ectopic pregnancy. Onyema na koto tubes ye operation mi no ba bia wo timi bia be operation mi no bia wontimi nyim bia natural way man ni. Ectopic no. Ectopic ye your two surgeries this ye koye bibia friend say IUI ana IVF. And also niaba one number 600 million to 800 million. But apart from that no kra no, SI 50-50. It is a one timi I beka just say better also 10%. Then you do it again. Entimpacho ni nyina no because of endem ya rent e money ba no. Entimpacho wo ho no waseka wasehihye na 20 brace fight to. Dr. Piki was near manage that condition we need now because the because a long standing infections and a cover PID and a cover tuber blockages ba and a cover ectopic ba nkasano. Entimpacho apart from that we bema. Now on them ya resusu a bull rouse no more and a produce your sperms no. It may cause to be a fence azoospermia. Your cast azoospermia only from one be on to me ba man. A bull crowd with me a ballroom and one be on better kum one na afia ba be a fence oligospermia. As in come one in your kaki to ebi. Into and come one also routine about 220 million to about 200 million. And then Michelle will be none near 4.8 million. Only about the active ones, if you say the morphology, or more strong will meet me in is about 5%. And 20 million more about money in here. And so Unia unsa Nerina Baba started drew about 6 weeks, which is 1 month, 2 weeks. And then no bem check it beman by and I feel no start you need 4.8 I bet that me and him I think you didn't bet to do so bema be also no more doing about 3 months and some sperms net me boosty be boosty cry be bracer. That is why I said Dr. Piki me share couples for our one mommy and you na person most started because we bring a jar of bana and kasa na be man it we cry nyame ne kan be man akoma carbon sort and no na man be brio ha because oh okay let me try. Mami champan chenche obi chafa nchen no obeba no test positive angasa jeje when they come to us they confide in us say they say your school me university me BFN say yeah swear oath of secrecy enti so obi kana asem kire me amintimi kan kire obi enti e man de bebre o ha ye mema na ye sha se nye DNA last week any cheating your topic I cheating interesting very interesting topic DNA ube hu amanfo ma nkata because bebre o ha ya na nye ma no pressure because when you 36 years when you 38 years but be check hu a wo so wo me check wo de enti ube hu na say okay oh my men try or try here be bana na afa bebre timi ba wo so data ma ba ha 3 months still me nya no raise also me nya dai me say oh ye de be tufu ye mompae na krokroku no mbra aso doctor uni aba obeba no test positive obebusa no so doctor me try here enti man be brave na causes am man no so mo ye de we so mo ye because of say wo nyini be ma de 60 because me papa bia 81 years one of worry oba bia 31 years opa wo odi naba nyame yad mo betimi anyam no so am na yi pa oba no so de kosua ne sam that is all enti mpacho so oba ma wo menje hu ni se me twafa nchen no obi se me ne na nyimpacho entesa e betimi abasa wo kwa bonza bibri yom de hye ne bo aha enti mpacho make them no sem ebe wi and then them yare ho ase no kan ye beto so the next week na beto me nsa frame Dr. Piki so condition we ni nyina oba bi o me ono fo ne so frame ba hyperprolactinemia untime nyema na nyi
obaby a wonya amenorrhea o menses emba untime nyema ne na wo an ovulation untu kusua so untime nyema ne condition me boss bia no ebia won sa na etititi untime na pacho Dr. Piki so the condition ni ba nese me ntime nhyewa na refer am obi wetin abo na bibia so if my number is 0244 87 84 31 0244 87 84 31 you started by 7 na ya pon 5 kweseda nkwa na yenye adwuma yenye adwuma kweseda other days ye adwuma ye okuma sabre po highway market on abusa Dr. Piki usu sa na crash so domi kwa benya taxi station Dr. Piki usu taxi phone betro Dr. Piki usu doctor wesia de utie ni kasa ni seri osi cheche wan mi say onim de o kampa ye da sepa ni e ba studio na ye ni Reverend Sia Apply Life ababa bebo enkomo na ansa na no na ye ko Asanska University College of Design and Technology e honso open fashion design technology, jewelry design technology, product design and entrepreneurship technology, digital media and communication design e ho ko Asanska University College of Design and Technology omebua benya degree diploma and a certificate July ya admissions koso enti frewo e was 0540124400 na oni omo endi enkomo Reverend Sia Apply Life papa ni maame won ha no because so sha efie na fie nye aware no na ye shaking wa obrofu na dem so metu bi mawe enti no me bisa no ho se na ho na me hu say na problem ho because papa wo yare na wo mamu miensa na ne wo fa asenum a wa ye bedridden ne wo fa asenum e na ehwe no eyire nte ho e ma nte ho wo fa asenum e na ehwe ne de se mo japade am be ma mebusua sa na tie enti no me tie papa na asem a wo kana ehu no se papa no sa ye mmobo papa ni yo mobo pa okay on the Bible can sembi o se kai obofo ewo omrante brem na bra wunni ho anigye no aba okay o kasa no o se sei ba bia wanyina duru no ontimi nkoye adwuma foforo bia wanyini so ampa o hwe situ na Bible kasa kai obofo ewo omrante be na bra wunni ho anigye na ba eye bra wanyini na wontimi anya adwuma bia no so because hu no say ayesa abrabo no enema bia nhye da anye den ankoyi ana ono amu no tu kwan ko Nigeria no oba no wamfa hwe anye den ama ne banso a owo no Ghana ha no wantimi anhwe akwala no enti wantimi nkwa akwala no akwala no wa brocho ne o ma me ni nyina okay so Holland okay dia me chen say owo no Ghana aha ana se watu kwan so atase enti no onfra akwala no kra na eho no adan ni problem because akwala no wanhwe no ano no nso aba abehwe so enti nipa ne bibire ho a ya dwen ye si yedi aboro na aboro na yedi ne yedi aboro manasa abeboyen because papa na nkasa no ne ne ye bi ani ne sun ban bi no me hu no se enhye da nkoyi o papa e wa japade untimi metena ha se o papa japade o papa nsase pipa ben ne kurawa o de aba e kire se asase no e o dia o papa dia so atase ye o mfa pipa bi amai o ba wa ba betena ha chese wate se ye nkofo nsase ma omo ye ji sika ma nkofo nti no wonso abetena ha ye meje wo de ma wate ase we ye tumuro we ye tumbo wate tu sameu we ye tu sameu deu de wani enkoyi wate ase ye problem so ono hu ne se ade ya wo ye no we twa wrong me so as see ana ensase be 52 acres na shromo enye ensase kituwa ensase na uni hu pepa bia uni evidence bia uni bibia kire se asase no eye modea because omo a se so omo tensase no so no omo so mato omo kita omo nkrata onso dia ba de ne kita wa kire se krat asase no eye odea so atase we asenya no ene edege ade edru time bi wa nkrata ene kasa de atro wo paper so de stamp de court assign de empanyfo ede o monsae den asiso onso asore aba se yenye sa niema ma sika wo pe no nso no ohun ya na edru time bi wa ha eniema bi wa anika wo
adwuma na nya wona ayeye asase na enya wo dia koko na esisu na enya wo dia de wo so bi enya wo dia sika wo pa free ho no o percent 90 sen 90,000 ya asase bia o nya asase ni bia o asase bia 90,000 patwan wa na ba bia wa nkasa wa mu gina hoyi chese wa mi hwe wo life na nkasa wo life no akaw extra time keke na de na masase wi so na opese oginani ansa na wakwe opese oginani ansa na anigi a opese ogie no anigi a opese ogie no ne kwan no ade a opese ogie no ne kwan no so wa fa chire aba se yenye wa de ma but ade enso opese ye je ma no me de ka me nko na oba na okita paper se me paper nie de kire se me de ni enso ye gine ma ka bibia ni enso ehunu ni ayeka but reverend yen no from angle na papa owo mama ensa na oyare da ho we say we nipo de no wa kwantum e bia aware aye basa sani aware aye basa kranti nkra mienu na na omuso ho no no mu ntimi ko hwe mo papa se bia nko mo hwe papa yi a san ko papa no ko betimi aka say ne me so me ma no do mo di achem wo me yare brem ni ntino me di asase bi ma wo enso nkra ni nyina so o se na me nuanom aka no omokwa na omasan aba na wo fasefo na se bi o mo danda akokra on se edru time bi o ha ya na me hono se efa bi no efri oba no so oba na one ne te ya so oba no ama eniema bi o ha no kredie bi anadi e wo baabi so ade a no kredie bi da adi wo baabi ana papa ne hono se ebi a ne ma no nso no omo wo no ho bre ne ma no o manage no ho mafa ne so papa ni a enya de a obedi die agya wo mu so wo agapade na ode ne wo fa ase no ne dabi so but we nyina mu no me hu no se ade a ade eseso mo ye no o ma anye ana de eseso mo nsa ka no so because of so ma anye nti nya de a onsa so be den ebeka enti no sa wote wo na obra enya baifu bi na eden o ma na ma Reverend Pacho fa o number ni location ni tudwa na ye wi Yakobi nia Peggy oni enti ono nso yo me da wase am se Erade ya domo a da ye memenda. Okay. Me ye counseling consultation. Kumasi Airport runabout. Okay. Ye Kings College. Okay. Me tenase from anopa 4 o'clock ahomache 4 a.m. Na mapon ewia 12 o'clock. Ano wo ba manimu a ehun hia sa wo bekasa. The ode babia no Erade nam me so. Meka ni nyina kyerɛw. Okay. Sɛ ye adwuma. Sɛ ye aware. Sɛ ya kwantuo sɛ sikasem wade bi ayera na unhu no oba mekire oba bi yewo okay obra so sɛ ware aware ne kwan asi emu ato Awurade nam so mebia ma woyɛ adwuma bi enye wadwuma no no oba mekire wo adwuma a oyɛ a ebeboa wo ɛhɔ ene ba bi onyame tumi kasa yare bia ni hɔ a eba manim Awurade ntimi mfa me so ensa ntimi hwɛ wanim memende ya Saturday anopa 4 o'clock okay ebesi awia 12 okay oba ade bi edi unyamde ade na chiwade beka no se spirit bi awarewa de ade na chiwade ebeka no unse oba bi eba halas na spirit bi aware no honhom aware no no omkodi agoro ewuduase o ana spirit bi eware na mse sa ade na oni ho na bilad oba na hyemensa asedan kanya me se spirit na aware oba no a na efa no every day enti emma no ho ntono no oba ye no me de ade na chiwade ma no from day no emma abiem da enti ofra ya odi adanse na me wo ho we ye mete na me wo ho enu akra ofa boso but na em se enu an yankasa anko enti no won so spirit bi awarewa bra na memfa ade na chiwade kan fa me number is ya 0244 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai life nyame ya adum echi na ye ne Reverend ebedi enkomo enche bia mekọ Peggy ho na ye kọ akọfa ya buafo enkra to kakra abasese ya middle na den na wote ho a
en yarewa enam en yarewa sexually transmitted infections nyina o de call dank natural healthcare complex a omo be boa etu ase e de ama syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina dank e wo pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School ho na omo wo fra omo e wo 0266 593330 0244017556 na ye Covi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder we ya tadwe a ye di na ye nom ya tadwe ye ma ya chichiri ene na nam kwan wi ye ena mpanyimfo apɛ ekuafo no medua atadwe na omaye ni yi aye ne powder ediegu pack mu na woto na onyansuo de na de atadwe bi guma na wanom se ubedi o de pano no boss ye se obi didi ti ko to pano ka ho de kwafuo mu kodi ye de yenga se ko fa didi ti na fa pano ka ho Covi Organic Tiger Nut Powder no kan koko na fa pano bosso ebe boaw etu yare wase nyina e de amount e boa ma uyem etimi ko uja wanan eye uyem entai entim se udi bia o blood pressure e wo show so a regulate no e de mount Tiger Nut o e boa ye nipa yeni nti udi aya pebi ne di wo se ne oni so bete e de amount e be boa papa na wa ye kese enso na pese wo so eti ayare bia enimu a na wa pebi e de account e ma mwanyem mama no fo nyina we ye mama enye dro na ye ka say not good for pregnant women and breastfeeding mothers no debi we de e be boa e ma amonyem ene mboa mama no fo nyina o pedodo etu a for 0200777277 and 05054088862 me ko Peggy ho me wi amese aba betu a yedwadie no so Peggy na se o ye maame na wudu kuntamu enye na se what se papa ne yare a o ma o man kwotna no mo nkonko hye o mo papa na sebio akokra o won komoda bi kura ka kire ne ma anka saada na oda mpaso no sa mre ni mu na nko beka ukwa na no ma no makohwe no mo san ko o so ti agege e na o se wadwuma ho hia ho na wadwuma ho hia wa na papa sa ase ho hia ho o papa sa ase ho hia ho na se yenye adwuma e wo bank na ye nkonkoje friend say sika wo a teacher for dabre okay ti se kopio kon Aunty B yes eya ha dream baby am ya kakra bi ye ne o katwa ato no ne ho kire no kwanya obefa so wadidi eya asem oh ekom de eya o jese wo a ebinde woda babrabo we no ho awieye no eni asem no broni say the end justify the means enka ye woni to sie so pa bani suban eni ne niema bi na braba wo boye ene de na ba be wie bebe wo wie nenke ba ne sei enanka wo dehye wonam fom na nkoa ene tete aponko so ena me ka say bi o mo maame ne na amboa 54 acres of land ahene makokobe na ba kokora wo mo sen one plot bi aye 1 acre bi 4 plot multiply ne rade nya sem kitwa wo de ni de nya de yi bi o wo de ye wo to sie so anka wo mrempo na wanante nanso na brabo bi a oboye de bia na mpanyimfo ka se mi se menhwe ni obi ye na waye bi yesu yonko nante ni nso yonko de ben esuban okay wo maame antina papa nche anye kuna o papa yare wanfi enu nti na wo so wo ye wo so wanhwe wo ba sisi papa wo ye obi anye kuna wo so be wu ahwa na be yere ena mo ka ne sen kuna on so ye kuna be ma so ye kuna on oba ye kuna be ma so ye kuna o maame anye kuna o so to se wo ni yere oba ne yemfa se onya oba bi ko wanhwe no aka na num asem enti usisi a uso yare bowa anawu a hwan na betena wo nchen nini aba o se aye chain of life nia ni maame ye no a ni maame asechire ne se anka nche no ene enoto no usi adwuma na wo ye ne Nigeria mama gege na ehinya wo ene so wonye di wo chinyedu ike ichuku apia
aha de on be prehio aha de on be prehi yesi akokọ a wo ben ne maame no akokọ bo ben ne maame no onu no di abebesere yemmi sasa papa yari chinedu obaaye osi na onye adwuma wa agege wo be hwe ne ba ko bi no sign call tibe bia wo bo wo bra no ehwo na ba na wo san ko de nani bre ekosue eyesi wo hu ni nyansa wo ba wo se osre wo mo opaacho a beggar has no choice opaacho won se ntwabo emfa mo obi 90,000 omko fa ne na wo ya tete papa to bini wo se bi wo do ba wi ase men kese fata se nko obe nko kita ne nkrata e na ode ba ye men nkrata nie me ma me wo ye se en na wo mo de hye mo be pa nko achew ye mfiu se ye me pa ma jo na mete ho no mo a 10 pesos so kra me mfa mane da o ti asase ne so we hu mo bro Debbie Aunty bi we nya mo bra se mo ya brobo mo life eya futu ma ye nyina enka adwuma kakra ka nka wo so mu a obi on adwuma on ne papa ye on pese obeye ba de nyima se papa yi se de ajanan a eno ne adwuma ni kwansa wo so ye bi na mo me ton doko no na eya tete ho tama na ton doko na uba obeti na modernize ne menne mo benya joint bebebe enkoye adwuma fofo enkoye obi yes amasa abre adwuma wo fie abusu adwuma se ehwesu yi a ejina wagotina bebe fre bebe hwene de oba ya waye akaise omo mu kwa agege na saa dodo na saa we mu bi no modern junkies no omo sika wo fie no sebi aya na se min kan se ejimi o sa adwene na wo fomo menti ase min ka so ejimi e asem na meka because ka wo de for we dem feel so ma me no na aha wo mo o ma ne aha no yo yan kan si will sem no so wanu anka se tu obi fo se atade kra da wo kra ye ho will na wu a ebusuafo amefa ai tete won enne na sa adwene ye den ewo se eye menne me yere enne me ma but tete won di obi ayi a onim so ofre abusuam se bi obi amokwan na nto ho anko no nko wa amefa so bi enti on fiti preko pe nko ye wi mfa ma na yere ne ma se nko ye wi ni to ma na ye ne ba na ye no wo he oya da wo fi no ne ma fi no ne ntinko de mo asabi se papa se nko wajimi o but a sense na only bibia da ho na abusuafo ni nim se ye hwe wo fa ye hwe ejapade ho enti ko ye wo na ye abusuafo frim na se osuru yiu na asase yiu a emfifi bibia na obegina wo what I say enunti na papa no wanye will no nanso na nka papa ne bra ne ben na Mr. Chinedu apia ye obaye nka oben ne papa anani nyama ni bi ben ne papa ebia nka papa ne be kon ko we sa asem ye den egu nasum yemfa nya futuo ma ye ho yemfa nya futuo okwan ne de wo betu abrabon de obekọ ko bonne so ye den a kai wachi kuntu enwe ne nkyira ne ko ene ne wa bai at your age receptionist at hotel sika send ye de be ma wo he said what free zero a negative zero bibi negative zero abem negative zero bibi no why na be ma wo bibi obeya na ye kai ke ye ne wo ba no mpo nkasa onu na nkenne ko be source of life no onu so wan san hwe no so no no asisa so de nye no de ba because we say your friend no wo so wona wo go wo onom aya dam yanka wo ba oh ma babo na bitini too much he said wo ye denya ensisu ten wonya abotre eyese wasre maybe etumi ye de doso ye betima akọ na makọ say de boso mi so obi ama 20 ah 20 inti nipa be 10 kra wonya sen no wonya 2000 o manage isa me onko papa je ho papa je mema ya ebi mo hwe o mo mmai wa wo ye papa na wie ye enti sa wutie yen na wa wo ba bi hye ba bi na de bia papa je kan o se wonya wo akra ne nkwa de hwe no na onim da achi asem ene nda akra de ma meti Holland yo kasache oni amema no well Aunty I think say papa case study okay ema be ma bia oba anya hwe kra uniska kra no ma obahu okay yeah uniska kra na time so ko ni nchen na ofa no bobo na o ni nchen kra na yes onim say me papa bi eden e wo baby e wo ho eno ya de a ehia pa enye sika nko a na ye de hweba na mum afutuo kra no etime bu akora ma ne timi enyini wo abrabom enti se woni binti o se mini binti mintimi nko ho mini binti mintimi nko hwe me ba na o se ya de ko ho no hu kakakra dadi kakane kra no e ahu kaka eboa pa ebi na papa ya atuni ne ba na tukwan onya yanka
communication no be dey ebeba but oyere dey want me anhwe no omo tu kwan ko Nigeria sa me ni nyina no bebre na pegika no amfa ma omo amfa ma pasa kwento minim na ode ba Ghana agege no omo radio bi si omo ko sa no oba na onya radio no de banko ade a oni so akwa bra but bebre amwa omo ene me san so kanche obi a se so why japade no hwe so japade dimu especially the unmovable ones no the yentimi mfa nko ba bi no why ho we la enwu ansa sawo dabi chapra kwansa wewu uti asna apomuden no enkoye na hu se utimi nya ma bebre no frɛ wo mo abeso de ma wo why wo na wie no status masase eda aha sei eye wo dia okay Aunty bi mi fie na mesin wo akira ha no eye wo dia yesi ya no sa no mo di kun kofo ne ntem na waka che wo mo se nemo meti ase de obi ani tumi wo so enti wo beku ntem Aunty bi eboa okay obi ani tumi wo so se mini wo dia eye mo dia okay sa no woni wo a kasakasa bi ani de enyi akire biom as time goes on no o se dey side nso so eba wo onum na yenye side dem ebu because obi aye won ato all right oni ho nanso na chi asem aye bebrebe so what you say papa ikesi ebe ye din I'm telling you be dey chi all right but omo matter asase si omo dan aboka ye ho adwuma nwie no ebe ye obi practice so obi no ka jen say asomesi na ne papa dia sase ne papa dia ntino oba muma ni sika kakra to me way and onim communication course between the papa no and omo kontonton sase no enuanom me ma yenu no yeah there must be a communication yes bibia course between papa no and sankofo no and community mi nya tumi e ma asase kakra kasa omonton asase be 52 acres ento ni nyina asa okay so what you say enti satem no wo Nigeria na one man metwe papa no omo ne nche no communication bia koso bia papa ni buafu maame ene ne ma but nabusua de ono munya good rapport omo so na ehwe no yes enti waka bibia to se miniwa more right se mutimi ton asase no papa na kai se ne papa no sa na ne papa ni wo family no e kan yes but on jin di say ye no kre you and I were not there where my lord you and I were not there no agege what you say enti papa no agya bibia to ho de amabusua no ene nam so betimi se abusua no se bibia papa yedu eya ne papa japade oso no de se maton krampo a mo pe bi mana sika no obodin no 90,000 asase bia 90,000 there ano den aim high they should consider ono so ye eba nti se omo bi obetimi de aboa no ama na bra bom aye easy kakra man because owu sesi a mbeto adaka mo betwa ntoma mo be han tent ni ade yes nti no omo mpe bi kakra bi a at least ono so betimi de establish bibi adwuma bi kakra bi a obeya no beto ba asase ne de Aunty bi ebe den yes you twen wase o je na ye wia ye kututu ye botom kakra na ye de apebibi kakra ma ne de di papa je ye da sepa na ye call Royal Homeopathic Clinic e ho so de ohia ni so betua 50 Ghana cedis na waje card na yama free consultation labs abaye nyina eye free diagnosis eye free ha na ye me den free massage na no pem sorry say ni ma ha ni ma ha say ye me yasa massage na bua kwani e massage wat ye miamia kakra na no kwa adwuma ma e no kwani se ni awadwu beti pa wodi be ye adwuma enti Royal Homeopathic Clinic omo ye promotion na kwaje wayare hwe omo wo Etimeti Minik Junction na kohonom ene ye Kumase ya Accra omo wo Maxac Accra omo wo Madina Ashalubotwe na one omo enkodi enkomo Techiman omo wo Blue Cross omo Ben Faith Baptist Church e ho nso okwa omo be ye sa promotion ya ye kan nyina bi dia ma 50 Ghana cedis pe ko na ye hwe oni padue mu e fam ma from e wo 0242 951005 0204496212 na oni omo ending komo omo ye adwuma adwada ekopim memenda 7:30 anopa ekopim 7:30 enwumre na ye kwa akowie ene yaboafo nkrato no e wo good morning herbal mixture mesi na nabila ne kan na so sorry anopa na wapomuden nya ye chia good morning kra ejeso na ya na emma yie kwan na kope good morning herbal mixture neto infections ahodo nyina ohunam ya oya osisi ene otujo nku sciatica ulcer emma ubu sa yaw emma yie ni nyina koto good morning herbal mixture na enom
for Dr. 3 days e wo 0246594117 na oni no endi enkomo eduro no so atwa pete pharmacy e na herbal e na chemical shops nyina mo amuwo new adubiase kwan no so ekono de okọ for see over the counter shop or atasen kwanta honorable sakọ de ono so atobiase market ubenye biato ewo ho Mr. Kwaku drugstore ono so ewo adubiase Mr. Jebi drugstore owo fumso e na Mr. Francis Mensa herbal shop eno so ewo adubiase ko ne kope good morning herbal mixture no ebi neto na yefa fufuo ni ntwem kitoa bi ene ye be hya ase ni esu ti entimi anya fufuo no hu dede kakra enti fufuo yese nyame ya adoma 10th of August 2024 ye be di fufuo yo hiane anase asanka na fabra na ye nyina ye mbra na ye be di fufuo yesu kra sebio ye jan him enti mu ada day no aha na e stream wo your Facebook ayi wa no super ayi dey ase fufuo we di nya enya sam ke to ayi wa ne ye ntongo o ba no wa wo de wa aba ai enti ayi wa me ba ne hufuo na menya ai ayi wa no so ai say ayi no ayi kitkiti bi tu fa kesi anu etwa ne kesi na wo hu ma abna na ma no wo re o enti no yes so ma boafu a mo hwe ye ni nyina na mutie ye no e 10th of August ye ewo Kumasi Askwahe ya municipal assembly eni mu hono ma na honorable Akoniasa Jima ye chiao ode wasase ama ye se yembra ne yemedi fufuo ewo ho that day now so ye di 5 years anniversary ti ye betwa ye cake mu ne eni adofo mo amutie ye nyina ye no mo edi ye na anniversary no wo betimi aboa ye wanam bia so chief meet ne de misimi ni apegi na edi wudwuma enti fre pegi anase production line akwa ya beka ho achechede ewo ye be wie ni asimu nam nyina beka ho na sport to scan so obi si achechede na Joseph ne so ye be side attraction and chief meeting so na Mr. Shaw de binya ko bi dia na no one ko bi kwan Charles Papio Charles ne dey aha okay me hu Charles me hu senior man me hu de pa oh chance for platform bi am wo so me nya asem keto akra enti Charles so be pie ho enti mo fa your number 02091199090 obetimi aboa ye wakonya se bia so a ye de be ofufuo no na yaye enkwan na waboa yen choba en baako enum na sabre ya ye kase ya omudi aba so omo ne ba be ye aduane na de ama ye se ye fufuo ni ye won fi ba bi ma grounds ho na na obo se member gina so tim na omo fufuo no na ode waye wakona mmeye nkwan preko nkwan Charles nkwan that's right tilapia nkwan chief meat nkwan Joseph nkwan bibia bi nkwan bia bi ebe wasie ye choba operators a owo be boaye eye Betty's Kitchen or Askwa Stadium Freeman Junction Stay Bright choba or adwen kwanta de chemso sisi choba ono so e wota no so papa je dia soso ko hwe nkwan ho o ta ko hwe nkwan ho ene ye be ko ho ansa na ye ko tilapia ne guy brut ene sisi ye be ba ho sanra na pegi su di ho adanse esa se wa be new branch or municipal kwada so municipal ene ono ben ti be ko de ene sisi hwe yanim pa ye su ye ba be di fufu obanfo wa na bi na de be ko mu nyina ko testi fufu ni nyina bia ansa na 10th of August choba president oni ba bia nkwan de bia wo okrom ha wo famila confidence eating place ono so e wonder ko jom confidence e be di wo ho me see ye ni no wa ko confidence ana onye guy sata na wo bantima ho jin chen ho sana se ho sana awodu kwa mu ana waba wona se wo waba confidence ye chia wo se ba be sra ho enti for your number no e wo 02091119090 na e boaye na ye fa e fight no embra afi ye ko birthdays and the birthdays no ye na baako wom ye papa baako wom wawo sofo a wawo rastaman agifie ha ye di kan enko Bishop Emeritus Kwajo Dako Boatin beka Dako Boatin na so mo be biade we ye free ba Beluchi Rasta ahofe obaba enya sam kito oye Bishop Emeritus ankasa enya sofo bia kra so sawo ai eti ya head of digital obapa Beluchi obapa na edi na woda Bishop
emeritus kojo dako boaten papa baby awo bia yesre nyame nhira de maw oba no ha dwen enso ye do no chese ye ni free mu a enye yiye so wa wo ba say na ode na che yesre nyame nhira de maw na onto onkwam ahoden wom na sika enso babem na baluchi enye sika na wa hwaw na wadi de na debi wa anko baabi anko kasa o papa sa asibi ntino ya ma ka krendidi enti papa baby awo bia ya to ncha e o kwan so kra happy birthday de to so mienu baluchi neti nechi no o baluchi na ta no nye obese papa no obese ni papa ya be force front here with the same friend sofo front here da your friend sofo e ba mo nya me ba ne sa be ba no ye beluchi ne front here ne dedodo yo de atasu mienu ya kon Nathaniel Yeboa aka Natibongo o ye administrator e wo Obuasi National Health Insurance Secretariat e wo Obuasi we efimiami ni aba Patience Wood o si ochiao na ono so esre nyame enhira the amount Nathaniel Yeboa aka Natibongo o ye administrator e wo Obuasi National Health Insurance Secretariat the twatwo okra no e kwama Frida osei ochre we efi maame anti ana ochre ene unuanom ochre family a omo atonso agogo nyina titi wo bra Eric ye typhoid no DJ Couscous osi ochiao no ma won so happy birthday Peggy wo di bibi so Aunty bi ye ko okay eye den abrabo emu se de obi set record a obi ne break no ye ni the prodigal father but papa ya ma yenye bi okay baby ane ba no obi a media general de platforms ni edu etri baby ane ba no obi a se ohwe no wote yen ka na ne papa na betina ha o de on reach to us na on san ne papa enkambom papa no so onko enu wotia ye kwa meka kire no entempara o menhwe ne ba no ne ba na busuafo ne yire na busuafo bebi omo obi a o ma yemfa dwato anye den enko yem pese kwan a ne papa fa so wuye no ono so be fa so ewu a sebi ne chibeye basa enti yesre ye ni prodigal father ba papa we was set record why prodigal father enti sanya ye nua Peggy ye de atodwa no so papa birthday na me wish kwaku talent okay kwaku boy sika be fie okay okay enura na birthday belated one and me wish na me chia Kumawuma Rural Bank Amekom branch papa ye chia wo mo show pa enti ye chia wo nyina yo it's your production number 0530 507849 na oni yen endi enkomo wo de wasem ba yesuade wom na yetufo enso ewom omo amuhihye adwumadie ema ye de ebremo eye nana bila kantanka madam Faustina Derry status kojosa akodie omo amode ye call Facebook TikTok YouTube enso eye beluchi ahofen den papa edi na woda ena nana yaw ena mrantie na omo wo edem woni nyina ye chia mu nyina yen panel members Reverend Sia Apai Life ye maame Queen Sabi o maame panyi efiri mu ene ne yedi ne na wotweda nti na nra ne nne wentimi ambeka yen sa nti Queen baby awo bia ye ma oni ebusua ne nyina hyeden wote papa Jenka ena wate Peggy enso enka ene ye se wo ye papa wo ye maame na wo japade a ye will wo papa yare ahwe no na wo firi mu a waka asem da bi e de ato wasum mi ametina akonwem na me di dwumadie ho chia me ye frɛ me Beatrice Biogabra wo betimi afrɛ me Aunty B echna eye easy Friday adondom ye ya enkomo wo ho ye ba be di enkomo spouse ba eyi we fidie no emfiri hanom Akoma Ashanti Fair ye de bremo